ngai o le taeau Abe o le la ua punitia po I poau E sau malua whaasusu I laua la au Sa sala le punga la au matala uau E tio fo I Samoa whai o na taeau E amatanga o le aso whaapopo o le olanga E taeau nai matani ufea ngai ma le ata E tala le leihu aso o ai nei Samoana So ti tau whao le sua malie o le vine ula Mapau whaunga o le lupe lunga o le moso oi ura E langa ali ua pua ina mai lona manongi E aso ko ua foa ina I le Samoa moni E tio fo I Samoa whai o na taeau Le amatanga o le aso whaapopo o le olanga Le taeau nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le lei ua soho ai nei Samoana Awa mo malie I maunga E asofo na valo ia I mapaupaunga Levi inga ua whaako ia tuile matai Tangata soifua ua oli oli mapaapetai Tio ko I Samoa whai o na taeau Le amatanga o le aso whaapopo o le olanga E taeau nai matani ufea ngai ma le ata E tala le mei o aso o ai nei Samoana Le tio fo I Samoa whai o na taeau Le amatanga o le aso whaapopo o le olanga Le taeau nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le lei ua so o ai nei Samoana I haven't been able to take my eyes off my Ia o masui o ma o nei o lo te tonu o le tatou studio nei. Ia ma te whataru whatu ia te oes. It might sound strange, but your wife or girlfriend will thank you for watching this video. Go to your kitchen, make this mixture, and try this simple 15-second trick discovered by Harvard scientists that has already helped 97,200. Ia. Taru whatu sa mo ia te oe ne vaenga o le aso. Ia ai alumaia. A mataria tatu programe I lona a tanga masani. A tatu pese ia ma tatu tatu vaenga I se talo. Simelo fafo.
After telele tualu mātou te mai, ia ua. Au lia fo melmanuia le nei tu la le fiafi. Le ua pongi sa le nei tu la lolangi, ia au uia ina ua fia I mātou pongi sa, ia e whaftai lava I lau fio. Mo e whaftai ia ono lau tau singa ia I mātou mai le pō ana pō, mai a whi au mga luenga o le nei aso. Ia le fua mātou anga I mai le nei vaenga o le tautua. Ia wala au lava I lau fionga e lau fio tama e fi. Awina mai lo ngang pa ia tautua lua, se au nanga o le awhai nei. Ia I watu mea u malava o mwhai ono mātou whatino, mwhi au o mātou whatino ina. Maua lo vi inga a ia au lava o mātou tangata. O le tatalo le nei tū la fiafi, awina mai lo ngang e tautua lua. Tātou malau fio se ia o fo ina. Mana mwhi au mga luenga manga ia tu le fale le nei po. Tu mau mai lo lofa malawanga le lei. O mātou si sema ang sala tamai. Tau tino lava o mātou tangata ang sala. Hamanga lo I mātou I toto pa I o eke risolo mātou li imalo mātou faola. O le mawala auai. Amen. Ia, na tu le ua, pa fonga le tua I sevi inga, o lau fa polo man fasangi ia ua faiere tatou potu fasala nei, ia faimsiu I tatou e mori le vi inga man faftai I lo tatou matai, ia ona o lana tau singa le mawai, ia te o e mau ma tatou uma, o lea ua torsuma 5 minuti te eri tulai ono, le tulai fitu le tatou malo masani ia ole o nanga ale Fiji Airways ia male fionga ia tui fasisina leota tautuunga John Nico ia ma afaitula masani I vayaso te tasi de vayaso ia male tatu man mapo kala masani masunga ia leota tui vaisingano le mamea li fataunuina le vayaso le nei ia ona o le wala aupa ia sa fiai tutonu o le ainga
ia na mafuaina le whaataunuina ia le ma o unanga i le nā vaiaso ua mawai nela tua whaua nei i le nei vaiaso. Ia, e ele tere tonunga o le foi ua whaafitai i ao malosi i le ao taitai, le ao la vea i o lo tātou matai, ia ua whapea o na whaua wailau sa valinga, ia o lau foi folaunga, ia o le ua mai a le urua i masina o le nei tausanga, toesi fulmatasi o na toesi fulmatasi e leo masina, ia on whapea na foi leo ono tātou anga i atu i le whai unga foi o le nei, mana tua tau te olo le masina o Iuni, ia wa amata lo o na whaatifa tō le tātou folaunga o le nei tausanga. Po whea lava o iai, po le ale mamau e o i e tatu sa varinga, po le lata mai, po le mamau, po le li amataina foi, tau te hoa ma le mautinoa. Iai teimi e lape le sa varinga. Iai teimi, mana tu foi tatu te leo sa vali te launga tasi, teimi uma. Tatu te leo sa vali i lungo se lanu mea mata o le mutia, lona mafolafola lelei, lona lau lelei, tatu te leo whapelei, o tatu folaunga tatu te ea e vanu e ifo e vanu. Ifo i vanu tatu te ea i maunga. Whapena fui on tatu sava vali le patu o le ala. Le ia se teimi atunu tatu te sava vali, ma natu se isi o le tatu sava linga, ia e tusa foi pe o tangata ua lata lau sava linga, ia Yesu te tatu te o malimau tatu. O le tatu lata o le tatu sava linga, ma le tatu mafutanga ma Yesu. O le tele fo i le nā o lui tau e pa i o e tatu. Nei manatu se isi whapea o le tatu le talata i a Yesu e toa file mua i mea uma. Le ai e o mai ale mawhanwhana i a te o e mau. O le tatu sa walinga ia. O le tatu le talata i le tatu ali. O le tele fo i le nā o whawhita uri whea ngai mai tatu. Aisea. E tau mwhai lava le fili i awane i o tātou la talata. I le mea te tau o na olai o e maa uma tātou uma. Tātou te lango na uma lava i a tūlanga whapena. E iei temi e te whaalongolongo tua. Ia ua whoringa whapena pe ua tau mamau ese ia o wala, mao wala. Tātou uma. E iei ar temi o le savalinga e alu ata te whaalongo tua i o tātou tino. Ua le sao, tau te leo la ngona ina ua tātou mamau ese. Ma le anganga whesosoani o tātou matai. Ia teimi whapena ia i tātou. Ia lea, ia whaftai lava i lo tātou matai sili, i lo tātou atua, tolu tasipa ia. I lona le tu la fua i o i tātou. O tātou e o ese mai ia. Ai le alu ese lo tātou atua ma tātou. A foi le na o matua i la u fe au mala uwa ai wha am tāpsi siri ai. A whai o upu na e lua o le anganga pa ia, o le savili, ma le mana vaola, o mena tutusa. O no winga, o lea la ia i tātou le atua. Leanga fui o le anganga, e le whape o le anganga, o le persona o le tātou matai, o le tātou atua. Lea fui la wa ia tātou le mana vaola, lea wa ia tātou le anganga. Lono winga, o lea wa ia i tātou le atua. Se longa la e alu ese le atua tātou. O tātou tātitia mai lo tātou o tangata o tisi. Mai e fo isi nava ai iai wha na mta apsi sili. Pe a sila tuto alawa iai le winga le upu le nale na tano to le son nafi ia por tala tu ana nafi nei tala tu nafi. Pa aftai fo i le fiunga ia talo papa sa fe ngai man tatu au nanga le son nafi tatu por kala me uta ua o le tauta ia e ngā ruenga i tiu te mawhaiva. Ba ai. Mon me fule le ia sila fia pia. O le ua valu tau sanga o le tatu tautua. Pi o le te mana le leiti o le nei au unanga. Mai le urua i tau sanga. Ioe, i le pēna le ku mai tuanga vale. E whapea lo nei ngoa. Tauta iae le au unanga. Ioe, ngā ruenga i tiute ma whaiva. No winga o le valu eni o tau sanga. Ia talu o na iai tatu por kalamena. Le laifea ngai ma le fionga ia talu papa. Afu titi masin le saf na ia ukine la sona nafi ia ai ele tatu nunga sa mo ia o le fo o le so o le family service le ia ale
tatou uso o le tatou wō ma le tatou pāanga o le tamā o le anko nisi o i tatou le uso nisi tatou ia le whetalainga ia tāwao mali I Petelo somua o lana family service o lo whaia I le taimi le nei pei tai ia e leo mawhai o na awa ia te ai o na o le whātaunuina ia o le tatou o unanga ne tai aula ia le lana toe sauninga ia o le ala o te iai le asoa tai au ia atonu e maua I se avanoa ia e whai eisi na u tama I tala lua pe tolu ia e mōri maua I fo'i I le soifuanga maleola o ngā whātasi fo'i malea fo'i au auna tāua tangata tāua le soifua maleola tai au I le iwa tō suru tai au I le se fulu I le surtasi ona toe sauninga ia ma mōri atu e loa lona orisanga tu mau ia ma tu ina tu e loa lona tino I le ele ia ma whapena ia ona te ai loma le tu e vaia temi nei I misalo toe a nei matai au le aso o iai lunga nei la le fai le viewing la fai te temi nei ia mo family service ia o ainga o mauseri o na tau ainga tonu o iai nisi tau malanga mai Samoa ia pele ai po le iai foi ia ia tari tonunga ia o lo o tumu ai ia le ainga o le foi tangata o ngā le soifua maleola tau tua I Samoa ia foi le whetalenga ia tāwau mali I Uolo o ua talo na ingoa I mea tele tu tonu o tatou nu. Maise o malu o le atua o fale o whaife au o fale a onga. Te lelo na sao o lana tā leni na mai le atua e fesoso ni ai au malanga o nuu mafio anga. Ia na lato whaangaina le sunga ia petelo. Ia po le whetalainga ia ta wau mari e tai e ave whaimo meo whawhiwhianga. Ai la fo tupe I tangata. Ia lona soifua. Tā ua le nai le mwhai le lava upu matala e wha matala I nai le tā ua tele o le soifua maleola o le fo au nao ngā. Nio e le whetalainga tā wau mari I Petelo. Ia manuia le family service. Ia e mise fo I o nai ona ainga e maise lava. O si ana whanau e maise siona whawhine. Siona whawhine lea na nofo nei e malanga lava ia o lo o nofo I siona whawhine ma siona tō rua masian whanau. Ia pei o le ia isi whanau o le ia pei o siona whawhine lea o lea na whamautu ia ina ua a vea le soifua maleola o le tina o le ainga ia nofo tō tasi mei. Masalo po le lua le toru tau sanga. Talu ona malanga ia siona tausi ia le lafto a ole havanoa ia ua a mi ai fo ilon soifua maleola ia ma fa pelo on fa tasiatu mo felo ia tu ia I siona I le sa osi fenga ngai ia ma mawai sia la fanau ia o le ngata fo ila ia Petelo ma ila tu fa pena fo tama tai o tala tawanu ia manisi fo io le ua vava e tua suru le tino ua whapelava ona anga I mai ia le to te leo I tatou ua veatu ave wha mai senga fe pasia I lunga upenga te wha ilangi New Zealand o Australia o Samoa po whelava ia e wha mai siatu le tautua mane unanga a lau si ufonga o le taia fau me leo si me lau whafonga tai nia le pese mo mole tua I lo whaanga wha mai senga ia wha ma whanawhanai nai ia lau whafonga ang Samoa usi me lau whafonga.
O tama o le tia maa, nai pese tua ia e mane e whalongolongo, pe mai e tātou te o ia Yesu. Ia tasi vole me pau ale o le wha whanwhananga moni, e mwhai ai o na moni le upo le wha whanwhanaina o lea, tātou o ia Yesu. O le, tasi le mea tātou whalongolongo ina nei, o le upo le whangame, o le malo. Ke le loia oe po le ale, so whauinga ina, tasi le upu sa moa e whamatala inai upu pālangi e lua. Si vangai tisi upu wha sa moa e te mwhaina e maua e wha sa moa e upu iala uta uratua. O le government, ma le kingdom of heaven and kingdom of God. O ha upu al tasi e upu wha sa moa e whamatala i upu na, o le government, ma le kingdom. Aia sa ili mamau ma sa ili pea. Ia e peita te whapena o le malo Samoa, o le malo o i lato e whaitu la fono. Lato te whaatino ina tu la fono. E le ngata le winga la tala e whai e lato tu la fono o mo meo o tangata nuu. Lato te whai tu la fono. E whaatino ina tu la fono. Lato te whaawinga ina tu la fono. Government o le malo. Kingdom of God, kingdom of heaven. E tau foi o le malo. O le malo le atua, o le malo le langi. O lona winga. Se vanga nala e sisi upu fa Samoa e te whaina, fa Samoa upu nai lua. O leo tatu e le vaitau Samoa le ialanga o e iaia o malo la tamai. Ai e whaamatala i nai le vaitemi nei o ngase a malo. Nā me o tatu whaingoa le upura ngase a malo. Whai maila nisi, ngase a malo whato a maua nei ina ua whai ele awari ia morianga o le lauli le maritoa, a leo te whai atua ui le ai. O le ngase a malo, na a mata maia ina ua umale pālota o le lua orua tasi. Ele iai se teimi na mapu ai. Le ngase malo e kausa o epese e matautia le la utatu o mai fu le temile nei
Ia, o le na, o le malola, paua le o le upu Samoa, tātou te whaamatala i nei upu ia. For the government. Ia, pasolo i le kingdom of God, for the kingdom of heaven, e tasi alona upa Samoa e whaamatala i nei o le malo. Lea walana uta ua pe o le upu na fesili e le si tangata na leila, ana leila, le si fine news, le si ana leila, ai whapea le tala fia me. O le mea e o te fia whaamafaina o le malo, o le upu malo. Sa moe le toi nā ma le laina le mea o mawhauwhaunga ma tūlanga whaapurkiki o lo whesoa ina ai lo tātou atunu u le teimi nei. Moa ua ia, whai mai pe o lewa turi loa, nisi au tusitala. Ma pewa ave sa ofisili yang i e o lo fai mataitai le teimi nei, o ai o lo fai mataitai. O fia me, i le malo, tui la epa, i tuangai. Lea la o i le teimi nei, leanga ua sui le taitai o le baang fau fai. No taitai i le lauli a le mani toa. Ma o se ta alonga ma lie tele o lo va aia, ma mai moa ina ro tātou atunuu i le teimi nei. No sau neo, whanongo mai le taranoanga news papalangi. Papalangi either here in America, po Hawaii. O ta whanongo a malota mata muli. Ua tala noa ai news, ia media te tele ale lalulangi. Ioe, o te mana o tununga ia, o te le mana o fulile ke walu wale tatu taimi. Ai moro sila fia, o na wailunga o penta whailangi. O le YouTube, na ua tala noa ai news te tele, ele ngata, ai vele upuna api ele manino ta o mai whamir Samoa, o le wha Samoa. O le upuna na tam whai ia palangi e wha matala mai ile lalulangi i tangata. Le malosi o le tātou wha Samoa, e taupuni tia ai le wa ai wha le tūla fono, ma mea e ao o na sava vali ai, pe a tusa ma le tau mwhai e tausisia le ola i le tūla fono. Rule of law. O le wha Samoa, ta ilo iai pule ala wha Samoa, al wha Samoa na tātou pukala me iai, ile me tau o le rule of law, ia ola i le tūla fono. E ma lie Samoa nei le i whelafo inga. Mana tua foi. Na le fia ma le vaenga whaufai. Ina ua toe piu toe falala le tamitai pale mia. Ia po le fionga i le sau whapito. Ia la ule toe whangaina ia langa temini nei. Na ese tala le amatanga mai o le fono, ese whamtala ngā tui le epa, ese whamtala ngā fia me petai, o ma temi nei, pe o tau ese la o whalongolongo, e taua te lale va ai i mea ia. O lana winga, Samoa, le atunu umo, moni ar tala le whai atu. O lesa me lungo le ea, le tofi pale mia o tato atu. Fua lai tala noanga ia ua wenua nei. Tu salosa memele upu Prime Minister, the word, the title. E leo tangata. O le title Prime Minister, le ua float. Ua upio pea. I le taimi le nei aisea. Leanga au tatu tue whangaina le upu pale mia. Maona tiute o afo i la ni fono tanga me whai. E unlawful, e soli tu la fono. Ioe. Au le mema lie, le alan tatou wa ai i le tūlanga fu, le peina amata mai pe o whapea, me lau tatou lo ai, o le peno whatu, na usa ili le upu politics, ma le me mafua me le upu. E le se mea e leanga,
mo me mafua mai le amatanga o le upu e mawale states, city, ma me whapena. Ai a fua mai pe te wapai ai o le nuu ua leiloa lana ngangana. Pe ua tangi tau ua le ai ana mea to tino. Nala pe a fua mai aina sawa inama mai ale upu le politics. Ma ngai e tulore ngana Peritania ma li liu le upu le politics. Au le upu ai e lona ngana e ta ua le police, P-O-L-I-S. Ioi, ona watu lole o ngana Peritania no mai le upu le police i le mawele upu fa Peritania politics. Li liu lo tatou i le porkiki. Ioi. Le le tatou manino i mea ia. Ina ia mawhai lela ua wha le upu, ua pei le upu, o se upu sili o na leanga. E le leanga le upu, a o tangata e la tau te wha ina le upu. Ioi. Le tatou hana i mea ia. O tangata. O le mea le upu e whaipe na le upu aia. O tangata la tau te whaatino ina le upu. O tangata silia, la tau te la lafi tu o le upu le politics. Now mai lo le whape le o mawhauwhaunga whaporkiki. But this is the real thing Samoa. Ona nei, na whai ele peise o na pō, na whai ele press release arta mai tai paramia. Na iale fesili ngai fo i se tasi, i le vaenga o le minority. Ona nei pōna pō. Whapela tala tamita i paremi. E leo se mea fō le minority government. Malo. Le nā la nio amatere upu malo. Whai maitamata i paremi. I whai maitamata i ofia me. E le o se mea fō. Ma ua leala ua whapipi e male upu malo. Malo to aititi. Minority government. Nai a whapio tau whaafonga iai, ono tau lola ia leo tala le whai atu. Whai mai ia le sao whapito, e le se mea fōu. Mai po lea lava le toi, tato wa aile i le maa losi o le maa fōu o le tangata, mi milo mea. Ioi, lea ua avatuale tala, le ai e se. E le sa o le mea le o le to ai titi o le whainu mera. Ai o mai o tau e rule le mea atoa, from the minority. I don't know if so tell no ai. O le minority lava ia male lea foi majority. Tele popole ia pe o le amale e pau ale mele ia. E le tonu ni vaenga na le lua pe a vaenga i tonu. E tatu te va aila i meia i le malosi tele. O ma faufaunga o i latou. O lo latou la lafi tu o le upu le politics. Lo la tu whangaina le upu ele se upu leanga. Sa moa ele le iare tatou, ele le iare tatou malama i mea. Ele se upu leanga le politics, police, P-O-L-I-S, o nasa wai le upu na. Le winga lau le tala le whai tuai sa moa. O te ata ina ua, o fwela se teimiana nei. Ai interview fo la to ino tulepa. Mensen nei lo tulepa le upulea. Wa le fialu ese. Asila sila to ai. O mea o mai o to ngana i tangata nei. O mea na la to faia. O lea, ta sila tangata le fialu ese. O ai, tulepa. Le la ua kopi fo iai i ta mai tailea. E le ua le fialu ese. E le se mea la tam fai e plural le upu. Ele ese mela tu por tu o ai tanta le fio esem tofi fio me tu lepa pona tanta ele a fi ai i el fast i por la uli el malito o nei me uma o me le mai le matango fie ma o foringa mai o leva ona fau mai me sia wo na matano na fi langa e vala o mai o le oi
Na ule ta uolon suafa. Ai sa pole lua, masalo pole lua tau sanga taluai. Na fai malanga whaatasi e male. Minista o ngā luenga te tele. Ia o te re ta ua se ngoa. Na te loa le tangata. Na e tau te sila fiaina ia le tangata o le lea ta ua o le minista o ngā luenga te tele. Na o whaatasi la masi o so lea. Malanga whaatasi sa vai. Na o i le waa mataratala noa. Mataratala noa. Ai te ia siosi. Wa oso le tala le minista. Tala noa. Out of the blue, I sort of, ia. Ngā fu iri o la audia i lau toi mamau te mie. E anu tō tasi ai. Ia. Samoa. O le ua o mai lau mahalo o ni aso. E tau sara ese mo le uma le lau tō sumi ia whaua fula ia leo le taranoanga. E ue te e siri foi me taua taranoina ia pe a mai a ia le malo te mnei. Usimelo whawhonga. Ia, e whataro ia le tatou tautua ma le au nanga tiu whonga tai a fau i le paanga masani ia lau fionga i le tui whaasisina tai tuunga pe se tā ia ia le ua tatua mai uma i te mitasi ia le whainala tatou tala noto tolu pe a le whaina tai tuunga? Ia, le aisa whainga aftai ma long soifua. Ia. Ia, o te whatalo whatu leo ta ma tui whaasisina. Ona o leo ua tatu o laso wharailia nei o rua. Te tatu o laso wharailia nei o rua. Ia, laso tofi nei a mātou. Le whatoa o mai mātou laso tofi. O manatu, ia ona whamaruru atu o ese teimi New Zealand Australia. Ia peita i la whaina o leo ta, le la tatu o tōru teimi nei. Ala ave mo muarta wha ia i foi. Ia tui whaasisina. Ia i le ma tōru furu minute mo mua, whamonmole. Ia i whaina whasile whai, o te lo foi nai te tau malanga i New Zealand. Ia ngā whai lau sau e. Ia, saunoa ia, lau whionga pesta, e whatala whamai, ia, ma whaewa le tō wha, o whawhongwhonga fōi le tātou atunuu. Ia me se fōi le whionga ia leota, tātou whtana no tō tōru i le tāua, o lau au nanga, ia, ma le au nanga a le Fiji Airways, i tutonu o le tātou atunuu, ia ma le Pasifika atoa, ia lau whionga tui whasina. Ia, e whaftaitele lava tula epa mo le avanoa, ia e whatahalofa whapitoa atu fo i le whionga ia leota. Ia e fo i ona whatahalofa atu le mamalu o si o tātou atunuu o lau whai ona whafonga mai i le Neipolo Kalame. Ia e veiel nei avanoa fo i e whaatalo whaatu ai i tupu mtamari i o le atunuu. Ia whapea ia so se tulibanu fo i o lo whaafonga mai eisi o tātou atunuu. Ia malo lava soifua ia ilonga ia toa se tātolu sfulmi nute ai tūtele le avanoa ia leota e lute sau noa ai maea. Io e tāua tele, whaftai tele tui whasina mo le avanoa. Onga e tāua le au nanga. E tāua le service lea mele tau whaina me tati ngā runue le vai aso taitasi ia whaawau le whaafonga le tātou atunuu. O whea olo e temi, o e Sydney lava o e whaimaranga? Ia le ai o leo ke i Sydney le nei i temi nei, ia ono o malanga le aso sā pe aulia i Melbourne, ia ona malanga tuaila ia le i Cairns i le aso lulu, ia ona o toi sa waifu aile i o i Brisbane i le si aso lua, ia whatoa o toi taunu mai i Sydney le si aso tofi, ia le anumanga na o le vai aso le la sau nei. Ia, le foi atonu foi se fesilia leota i lau foi au nanga, o leota o lala i New Zealand. Le foi la ia le community Samoa. Ale lau amata tu ne matu community nei ia foi nei America o le vai aso nei le to tele au sufono. To sfulu tasi sufono matu e kale sia la vai na matu. Sfulu tasi.
ia stemi ona u tano atu le o te matu le mato lisi whamon ia po la fo isi so so ne fai mo mato ana ia ele na mato e kalesia al manino ia e to sfulu martolu ia farsa o le mato mtanga luenga ia manino ai to tele silia tulanto tele la malanga mo Samoa ile nei taimi mo le fainga malanga i Texas mai i Fairfield mai Dallas direct flight Dallas Nandi o sale ioe mai mai da lua asotofi o la sto na ia mato ni Amerika la le ia e tu ala ta maftanga la solea la fia foi malanga mai San Francisco la ia nei fa il vaiaso fa il vaiaso ia ai fuafua la hui taimi o tausanga pe o iulai o le taimi pisi na ia na osola ia le ilunga le lima ia taimi o te sema ia o lima i le ono ia e whapena lava o na sui ia San Francisco o LA ia daily aso uma ia il whainga malanga i LA Los Angeles ia lo ia i whainga malanga mai Vancouver i lua le vaiaso taimi nei o le ato e si i foile i le tolu ia pio tūlanga na e iai ia o le isi foi tūlanga mai tawina o so ngai mix ka se o fala vla ia tadi alo telefon minsa sei umo video ku minsa ia sei umo video ia okay ia fa malu luat ia ia mi stas ia tatu malo ia o le tūlanga na lo iai o se isi foi fa popongo le au nanga lo nei tangata ia pi o le aso fua foi le na tuana nei ia no toi fa popo mai ai foi ia New Zealand i lalo la au ainga especially le VFR market o le mamadu si o tato tunu o le ala ia fa moe o te alu ai i Wellington i le aso luas futas o le pole te mal vai aso le on tour pe a foi mai lungo i Brisbane ia tasi le aso i nei ia o so kwaila ia le i Wellington pe o le fasolonga na o ia i nei ia wa toi fa popo mai nei si fo yo au nanga mol tatu tunu o leo fa popo ma New Zealand lalo lau portfolio lau au ngaluenga fatino ia o le lava tulepa o le ua a mata mai le song fuante nei malo fa tatu a mata tuel ma tu langi a mata mai Dallas fa mo le o lo tu ma lava tatu pase se mo terminei Dallas Dallas io o la ua to extend le tatu pase se il vaiaso il terminei extend uma ia fe so global sales o la vea uma ia network fo ile o malanga ia ile Fiji Airways pe o Vancouver ia o Los Angeles o San Francisco ia fa pe Dallas ngala o to increase o to fa popo ia le passes el terminei mai mo sila fia la vale tunu o le passes ia extend au le travel ia kaua ia vai asumo mo te sema long na winga se vanga na isi aso na i black out pe o aso tuanga wa onga wele aso le Easter tulanga fa pena ai o le pase se malang e vanoa isi taimi o tausa o le extension until when o le extension le nei until the 15th of February le nei ia onto ilo fo ila ia le msalo ilo fo ile va yaso pe aulia e fu lava i loads fo ngal wai le sa ngai fa fasala la wel passe se pe fa u sold out uma ia seats pe on see the fear for it's only a limited number of seats they're allocated going up passe se fa pe nei pe ai ia fu lava la ile fo ile vave ona fa sota ia o le manuia fo na i o le passe se le ita tu terminei i me America lava ia fa mon mole o le passe solo ia nei le taimil nei mai Dallas i le tasi o le ato tu o lo o iai le passe se afe ma le sfulma le lua ta lafa popole ia i malafonga ma Texas poi se vai me o le afe tum se lau mon tupo le afe fa se lau
A fetul se rau tasi atu ele a fiai lau carry on o saude. E au fia ele carry on, ele pasesel na, ele 5 kilo, ai 5 kilo le carry on. Ai o le pasesel na tasi le atu 12 kilo. Io o turola le comfort foi le ia walua ia atu ia fa popo ia po le silua se lau ta la to fa popo ia le pasesel na le afetol se lau mutu e ia tu sa umaya California ma Dallas ma LAX ma San Francisco io e fa io foi le common rated tu sa uma pasesel na ile LA San Francisco ma Los Angeles ma Dallas. Ia, o le nā whamole tu whasina. Am whaila a whapea o ta itafto aru ia me mwhaina tongi ta ital pasese na teimi nei. La le atonua, o le pio le angangal na fo nei o le o pasese pa una ina ia vave wha mautinoa ai ma tu tongi lo pasese. Iwa once e tu tongi el pasese, iwa lokalo tongi le mwhain to sui, e ai nai su, e mwhaina sui, e fo nai wha poponga e sui e pasese. Fa fepe a te ua totongi nei lo ta pasese au le lumanai po le masina i se pa usili atu no pa una lo pa ude o tongi lo pasese nei. Ia o te virtual tala moni la to te longa ele isto pa u atu ila lo fa pena wa fo ele a walua i lunga ia pasese a pe ona o fai atu fo ile a umano fo ai ile pasese le wo ye nei lo na winga si ia tu ana i lunga ia pasese al taimi nei o lo ia fa mama abenga la le. Ia mo tatu ni Amerika mo la vano e fa fuma ia fa pe e tau malanga le la wa mai tatu pasese le tasi le afe mal le montu e ia tol sera montupu ile fo ile lua atu ile tasi na atu 12 kilo. Okay. Le lua la atu na e afe tol sera afe lima se lau le lua atu le comfort fair le poponga o le ato e email atu le flyer tu le epa fa mole e fa mautino to ia tulanga na wa ese a foi le fu le exchange rate America mai nei Australia. Ia o te lo matu ni America le fa longo mai tatu mo tatu tutuila ua fa pe ele ele se direct flight matauria o afoi o flight uma ni America e tau uma i fiti Nandi ia on transit te lola ia leo tatu mai i Nandi anga i Samoa i le va ai titi fo te isi le va ai from Nandi i Samoa ia me failanga transit mai foila i Samoa i America Samoa o saule ia saule la lava le saunoanga aulo ia foi le si option ele oso i Honolulu wa foi ngai e tasil mato le tasil service mai Honolulu le po le stofi ia Honolulu apia ia nga connect foi la ia le male apia pango ile e talofa por Samoa Airways ile terminei aulo le foi ngai nga luenga lo fai wa America Samoa foi ile tautuina. Ia, malo faftai. Ia pio le mo tatu me America Samoa le fa fo mai. E le lei fo ile al pasese ale tasi e te la e mai Samoa tuila. Tasi al pasese le la tu ai nei o se polo la tuila o saule. Ia, le ese foi al pasese mai Honolulu wa e mai tau fo ile ese le carrier e sau mai America nga i Honolulu. Ona ia ile al pasese mai Honolulu ia pia. Ma toi fo mai Honolulu. Ese lan pasese o le vaenga na. Okay. Ia, so no ia po la o ia so visili mai na New Zealand. Le ole tau visili le vai atu ole wa at ia New Zealand ile I flights a Fiji Airways Airways. Ioe, Fiji Airways mai New Zealand o matu tau tuaina nei ia Aukilani. Fululua whainga malanga mai au kilani I Nandi ona connecta ila iele Samoa ile vai aso. Ia ona iele whainga malanga I lua mai Wellington I Nandi fo I Fiti ia connecta I fo ila iele Samoa. Ia ai fa ia lalo Christchurch. So au kilani Wellington Christchurch le ua tau ua ilunga umal network le Fiji Airways. Ia ai umala connecting connecte le ia po ia whainga malanga ia mai Aukilani Wellington Christchurch.
O le tūlanga fo'i o loo i ai, ia o se kuru whainga malanga e iwa, i le taimi nei, ia whainga malanga mai fiti anga ia pia, na i Samoa. E le wha moe o Aperila, o le asiti ai lunga se furu, isi ia whainga malanga, nendi ale i fiti. O lona winga e ia solva ia so e lua ai malanga pi o le sol nga fua, so lulu ma le stona. O le afa pe ona lua ai le ia whainga malanga, mai nendi ala le i po fiti anga ia pia. O le whainga malanga ia lusfulu lua i le awauli, ia o le whainga malanga o lusfulu le po. Fa taula le ia connect uma fo ile ia taula i uma mai ia va fo ile e mesele fiafi e taula i uma toi e pe uma to nei Sydney ia ele va al tai au ele va al fiafi mai nei Sydney ia oisi fo ile city sole ia nei ia o Brisbane o Melbourne o Adelaide o Canberra ia ma Apelila ma Cairns e tala nei ia Aperila ia e taunu umanal vaengal na ile fitu le fiafi po le balu fo ile fiafi si fainga malanga i ona fitaula ia ilo le mal vaana ia lus fulu le po pi o le anganga nga ua fa popo is fainga malanga ia After tele esta mana i tele o le la u fa fo to tele matu nei ewa eta wale Virginia Ways ai pe o le e tele ai i le Air New Zealand Yamato le la umana yo le o kilia le mai e se fulu lua la malanga le watu nei mato wa Auckland ya o kila io o te lo la le o o le fulu lua la na ile fainga malanga tai au fo ile e wese ma o to masalo le afal valu tai au ona taunu ula ia lea i fiti le afol sefulu po sefulu tasi ia o nga connect lea ma le vaa lea alu i le sefulu lua le auli ia o le sila whainga malanga na e sau pei au le lima le afiafi mai au kilani ia ma Wellington ma Christchurch ia alu ese mai la na i le afiafi ia o na connect lea ma le vaa lea alu ese ma fiti le sefulu le po pi o le o whainga na le ua o ia i neim wha popo ai le tatou ma tautu ai nai malo o tato atunu ya waktu tu lepa ya no city ya fatai tu fascina la le tu langa le o movi o competition o pasese pela le uta o le uta la tu en New Zealand o le tu langa pasese mai na ya auto mai New Zealand e se fetu na ingo pasese o no nai pe yo nei matu le nga o ko wale le tu nei ya matu na fiti se vangali ne sa nei la lea ya ese sengo pasese fu al taimil tausanga mai ya o to ina yo le New Zealand nga ya fo e o soi fo lungo e o kilani ona malangaila ile Samoa yo matu ya o fiti ya le tautu ai le whainga malanga ai ia ese sengo pasese o lo ia nei fua i le taimil tausanga fo i le po seasonals ia i fua i loading so o le valele pe o le taimi nei ia pe ia ona sila fia fo i le ia kita te sema Januari o le taimi pisianga o valele ma whainga malanga ia February mati apelila le Easter ia me ia o fo i le ele o yainisi well ele fa pe le yainisi ai fa iti ele au malanga taimi na i o taimi pe o taimi na e fa ye specials fo ile a airlines pe ole e nei ia mato taimi nei e fo ale taimi o tausanga fo ile e fa seasonality ia passes o le website mato o le Fiji www.fijiairways.com e uma details update fo ile le website le na mo specials nga e fasa lau e fo ilunga le website. Manai le si vanga le fa mole tu fascina. Ile tulang mo tato umai e fasili mai le one way o pasi se umai e matitala no atu o le return ticket. Yeah. Le se one way o yai fa mole tato e fasili mai pe le ale return. That's the return. Le wa fa ilo atu. Le afeto tela una for two or luggage tato fa mole
O le one way lava ia se whaamama pea. Ia. Ngā oe o mia ia tusifolau Samoa. Ia po le ua umia le exempt stamp i tonu le passport Samoa. E mawhai le passport Amerika po le passport New Zealand. E tauna e se exempt stamp mai le malo Samoa. I te tonu lo passport ona e mawhai la ia le ona e alu le one way ticket. Le one way ticket. Ai ale ai sau exempt stamp le te malanga le passport Amerika po le passport New Zealand po Australia. E te tau lava ona te tongi lau return ticket. Le alu malasau. Le tūlanga na iai. Whamon mole a i, tai na visiri mai whamon mole mo i lato e malanga le green card. O le a le tūlanga o le visa. O fe isi o le visa. O le green card, o malanga umai ta tawa ona umia sa tus folau. O sa moe le ufa peotaria ina le green card. Io le alu le passport. E te alu passport le whenga alu au tio green card koe fui mai ai. Io, la lea. O le la filo e nei tangata. Po whawhela wa lefa pe malanga atu i New Zealand. Ia. Pe malanga atu i New Zealand. Issue ko officer pe issue na malanga. Issue o le visa lato le exempt stamp pe issue le officer a Samoa. I New Zealand pe ia fo i nei a mātou lo ia le consul general i nei i Sydney. Ia male fo i male high commissioner i la lo i Canberra. Ia o latou na issue inga ia le visa le exempt stamp. Ia le issue inga la i nei pe o le malanga atu i nei. Ia le issue ai tau fo i no fa so tai le officer la tane o le consula Samoa po le high commissioner ambassador po le issue mai ai ele issue inga le airline se exempt stamp o se visa. Okay. O le matafa i oina le officer o le consula po le high commissioner po le ambassador fo. Okay. Whaftai, ia la ua manino ia le vaenga. Ia, o le tūlanga la o ta pasese o le o lo tū maumatu i nei e i la lima Samoa i Amerika nei. Le la lima tato special lea. Le langa take advantage ia le vaenga le aile le tasil mele i le extension na. Le extension dai menei ia se to i lo fo i leva ia so pe aulia wai e fai tete le mātou tūlanga lea fo ngale o le false advertising. Okay. E te taua ona ia seats fo i lea po o no foa i te tonu. E le whapea la whapea e ino foa. Ona tau mawhai ale ia mau no foa ia so uma. Ia so ile eise no foa ia so o lae availa pola ia no foa ia o aso na e malanga ai. Ia uma lole allocation fo ile o no foa ia o no si no fo ile lungo o le si level o passes. Ia mo isa mo uma lava ni America, Texas, California le include ai San Francisco me LAX. Tato California ma Texas inga Dallas fa fo mai vala wane pe te asisiane le www.fijiairways.com o le lako website le na e te asisiai e maua tua te o flights ia matulanga whapena ia o nisi me te finangalo iai email ane i le personal email ale fionga ia tui fasina o le chan.nichol@fijiairways.com o langa personal email nga pe ai se me te fitano iai ia pe la lava me te manatu ia pe te vara awane i telefoni ono tasi lua i valua valufa ono lima o ia o telefoni na te mawai ia le fionga ia tui fasina ia o langa personal email na ua once again chan.nichol@fijiairways.com. Ia o le Nicol foi le NICKEL. Mana ia foi pea fa pe include foi ma le telefonia pe fa pe le te fa fisili mai wal tele au te mi foi ia o tau le concentrated le email e mo lo le email on tau fai lo le val au atu te telefoni pe fa o foi o include mai telefoni lu email na la fo mai le Nicol ICKEL fa mol mole mai la le telefoni na fa mol mole
Ia le telefoni le o le mobile a uia o le o fava lu valu. Tolu se lau ono valu tasi. O le mobile nga is 24/7. Lona winga afa pe val au mai America lona winga o le +61 ia nga drop le o le 0 ai fava lu valu tolu se lau ono valu tasi. Ono valu tasi Ono valu tasi io e. Fava lu valu tolu se lau ono valu tasi. Le o fa valu tolu se lau ono tolu valu tasi. Le ai ono valu tasi le se tolu ono valu tasi ia o fa valu tolu se lau ono valu tasi. Ono valu tasi. Io ai afa pela vidi mai so tai mai mo America po New Zealand po fe lava ia nga drop la ia le o ai fa nga area code ngai malanga ole ono tasi area code Australia. Pi mo matu e fu na Ia o fa valu tolu se lau ono valu tasi. Ia melinga ai fai ngo fie pe afa pe o lai I meli mai ia nga include mai le o lau ke le fongi fo ile ko kongo le email no wala au twaila ia le e fai ngo fie ona istolo fa mole matato uma ia I fai se ni le malanga le green card le uto fa fonga mai ele afa pe te fie malanga I New Zealand e te vala aula I le consula ia por official consula por te vala au I New Zealand le official New Zealand e issue mai na la visa fa mole malanga na I New Zealand ai alu Samoa nga o green card ta malau passport Samoa me mo mia tuna yo I America Samoa le mo mia na me te sa o lau passport America ia pe o tele mau fiu inga ya mato nei no fionga I ole fa maningo ko ia afa pe o se passport ese mai lo de passport Samoa. E te tau lava ona ia le exempt stamp I to tono le passport nga o le exempt stamp la e sau e fai le official consula po le high commission a Samoa. Io e Samoa. Io po se passport New Zealand, Australia, America e te tau lava ona ia le exempt stamp pe afa pe le o le te malanga I le one way ticket. Ai afa pe o le te malanga ma toi foi mai. Ia ele mana o mia la le exempt stamp. Ia a o lau green card ngai ke koe re-enter kua I America. Ia le fa malmanga na fa mole. Ia, whaftai, sa mona uto whafunga mai I le vaenga lea o le maunanga taua ia mo I tātou. Ai mese fo I tātou le au malanga ia la malanga ni le usunga fono. E mawhai anto tongi nei lo pasese, le ua whai lo men whantu tongi nei. Ia, whatoa whaongalo pasese ia me, teimi o usunga fono. Ia, mo le, e mese e kālesia, le tō whafunga mai, a wala mā teimi ma le whionga I le ripule, ia whafsota ia ne I vaenga na ua whailo atu, o telefoni mo I tātou ni Amerika, o whavalu tōru se lau ono valu tasi. Telefoni a le whionga le ripule, ia por telefoni al ofisa ono tasi, lua iwa lua wha, ono lima o. Ia, le sina telefoni, ia pe te asisia ne le website, o tātou matutua, wha o ngāu tō walo ma whanau, e mana I le o le www.fijiairways.com o le website na le Fiji Airways ia po lana personal address le John.Nickel NICKEL @fijiairways.com o lo tu silfia ia o vaenga umana e te walau iai ma whafsota iai tusi iai I po meo li liwina o le ticket me whapena ia walau I le sunga po le fionga ia tu fascina I si meta ua ele pa ele ta mon failo mai fa mon le ai o te msalo wa mai atu ia fa malmanga fo I o le sia tatu o nanga mai le Fiji Airways ai nei fo I lai tu lai e mo moli tu fo I fa tai la sunga fa pele ma malu si o tatu atu o lo fain lang ina le Fiji Airways I tu langa pe na o fai atu o lo iwa malanga nei le terminei le alu sa mo valu o lo valu terminei ia fa moe o ia perila ia o se fulu ia fainga malanga o lo no winga le a lua le son fua lua le so lulu lua le stona ia ona ele ma va ai le fiafile o
o fai malanga ai ia mo New Zealand ia na o ia tautua i Wellington in Christchurch mai tauina fo ile whaalau te leina o le malanga mai ale atunu mai ngā ia ina mātou nei Australia ia o Brisbane, Sydney, Melbourne, Canberra, Adelaide ia ma Cairns i le aso ia Aperila le aso fulu a matai ia Cairns ia o tūlanga na o lo ia nei ia Australia. Ia, malo, whaftai, le ua mau atu le vanga lea, mo i tātu, maise a mātu ni Amerika, maise la vale ausfono, ia nei fui whafofonga mai New Zealand Australia, o le vai tauru sunga fono, o le pau le mo ia mātu ni whapena vai New Zealand Australia, whamon mo le. O lo ia foi le pau nei i pea ona whailo atu, o le global sales la vea mai le mako le network atoa, terminei o luas futolu va le Fiji Airways o lo ia nei la vea im va le la iti o lo tautuaina ia tonu au fiti la to ia ka o le ATR ma twin ora ia o isia atunu uma ia o lo fuafua la vai mamao le atunu ia o na ia malanga ile o va le la po ia le A350 le watu ia auto ia ba isi Asia lo ia ile A330 ba engale o tolu sela uma tasi pasese po le lua fituiva ia o fole atunu taula talata ia lo ia ile 737 Max sela uno sfuma lua pasese pe ba engal na le va na lo mfaino ona fa nga ile malanga mai fiti mo Samoa matonga mai si motor Pasifika lo la talata ani. Ia, malo, whaftai, le fuito tele lau New Zealand, te wawa ia tu enunga i, mai tatu nā au Australia. Ai mesi ala vausu ngā whono, whao ngā roa le pau lea, tutongi ata ti ai, ia. Ia, ua lei, saunoa ia, i se saunoa ngā mulimuli, tu whasina, ia, ma tatu tau mawai ai, ma whaaloana. Whaftai ia le ai, ai la whaftai la mula wanoa, ai la mafo i se, tulanga ia na o failo atu le email mai ai pe fa popo ia malau telefoni ia ona val au atu le o le sia foi taimi e fai ngofierta telefoni atu e tal noa ai ia ma fo ia in fa fita audio ia e foi fa fita audio le fa pe langi le pe so uma ani ana failo mai in fa fita audio fo ia tilo ia ia o lo ia ile si project tele lava o lo fe ngai matou taimi nei ia se failo atu stai luma ai nei tu life after tele lava il madu fo si tatu tunu o lo fail fa ngaina ia fa nga malanga le Fiji Airways a walta tu ina o lo to madu lo to ia e fa malanga ia ai fa after fo ila la sunga tu le epa mo le avanoa ia ai fatalo fat foi ia fa mavai atu sunga ia fionga ia leota ia le manuel lua fianga ia tai tele lo fionga tu fascina o ta ua po kalame ia vai suma si vai po le ala tu ia ta ua ina ia o te valawat o te ia wale ia ta so matai tula fa mole e mo sa mo once again le lo tu failo atua ia le www.fijiairways.com ia na te sa i vaenga uma o le company ia fiai whainga malanga me pena ia pe te tusiane i lana emailina o le John.Nickel Nickel @fijiairways.com ia pe valawane i telefoni o le ofisa ono tasi lua i valua valufa ono lima o ia po lana ia telefoni fe aveai o le ofa valu toru se lau ono valu tasi. ia manuia tele i vai aso o tutoe whiangai mga ruanga ia tina tapila. ia faftai tele tu lepa ia manuia foi le saunoanga leota ia aftai tu vasin ia soi foi ia ia te whamaru atu lau sunga ile ia alo fo ne yaso yo umana ia tu tem ia wa nga fu ile te mite ci eli pulema ia o mana to le wa tati e ma fata lo fo uma ona fai le fiona tu fascina au te lo la papa avilo
ua ele saudu vai aso len tene o le ua kau pael apa i tanga luenga nu tua te le ai mau meso le tu le mai ia Ma lo le on sa ele mau aso taimi ana nei le ile keisa a le sunga le lauli le mali tole na fai ana nei ale le pe na after ia pe na mau aso ava no te muli ta ia le fa mo o le sunga le lauli le mali toa wa le pe o nei le na to va ai te ma te fa masino ia inga fo ia ia inga fo ia na fa popo le tangi le le na ave ia e mana na o faini ia inga te mi na ave tua male fe au le male te tala ina te mai ta ile stala ia sa ia se nei se te mi te mun ta ia ile fa masino ile so fa mun mole le ai o le mato ia upisi nei ai pauale mea no o mau atu. Ua toi tolo i tua le whamasinonga. Ia le molianga. Ua tolo i tua. O le ala ua sau ele wha iunga na vo ele le voila toi tolo i tua. Ia e peia o nisi vo i na whapea na whaina la tau fina ngalo vo ilea. E o le korkolonga ala vale o koe a ile si ile si parota. Ia ona whaonga lola ia leo o se lengi po alama mea. Ia o mene i o le e avui. O le tō tele o tangata o latou theory nā lea mai. E tolo a se i o a ina ua o atu le taimi pālota. Ia whatoa whailo se fuafuanga i nā vo ile e loka i loa ia le fionga ia oile sunga ia lauli al mali toa. E lua la me o te mafau ia o le mea momo o le tala ia le o fea vea ia al tō tele e tolo e kosoanga i kua po ile i le whai unga o le o le tausanga ina ia se i o atu le teimi o le pāloka o le lua whelu fulono o le velo na lua ia o e leina kolo ona la o leo a maitutu unga e ta au fil passport le tuen whainto e alu i lunga o mene i o Facebook sa fo ine ia to e so ta i molimau ia mai la to lo fa peona na afia ile case la aula o lo ma fo faule o lo fo ile la to le fama sinonga le ia me ia o i Australia ia i Australia mantua la uli le al maliatoa le ia e whatumtum wai le mele. O le mea tomu ale lena mana o ila uli ia. Ina ia awan nei mawhai on na travel ia la uli al mali atoa. Anga i o i Australia. I Australia. O le mea lena matua i bili e ale o leo ma le uli uma ia. Le vo ia tamale o i Australia. Mena lena bili el vanga le ina ia aba ese mai ia paspora a la uli al mali atoa. Ma wane i toi alu ilunga o le mene o Facebook. Ina o wa ato e mawhai on toi alu la auli al mali atoa ilunga o Facebook. E mawhai on tātou maua mai e ina ni whaamtalanga o le tūlanga la e lau o i el case. Ia a lea la uan nofo le wale ia. Ma tau tolo ama koso kua. Inga ia awa inge i whaia le whamasinonga lai o. O lau whaalongo le whamasinonga lai o. O le matua onga. I Australia lea? I Australia lea. Le matua onga o le ua. Wa iei ia QC o le. O lo whapeona tu mo le sunga i lauli al mali toa. O le foi la ua popole ile ili lea. Leigo i Australia. Ma le unga li lea. Ona o tūlanga na. E iei le taimi na sau wai na mai e lunga le tangata le video le. Na pu e leia e lo ia lea e. Ia. Le tu il vanga lea. Na vili atu ai ia moa e ti o ile lo ia. Ma fai ia na tala i o. Ia baila ia. O le mela na le eto sili lava ona. O da fefefe la oli ia nei te ua o le whamasinonga lea. I o. O le mea foi la le mana o ia. Ina ia tolo. O atu lo el fai unga o mea ia.
Whaonga lo le malo si o tupe. E tong tupe o mai tangata nei. Ai mo lia loa ia lauli. O le mali atua. Le mawhai na alu i o e whai le. Le avu. Le whamisinonga lai o e Australia. Toi le mwhain toi alu i le avu. Il palota. Ai vai el fau ngo me ia tu lepa. Wa le anga kele sole. E oi. O le fa penisi o le to tolo kua ia au kuso. Ia. E koe o koe au kuso koe kolo foi kua. Sole. Fa pe fea le fa masinonga le fa ia me le la vea masam. Ele ngo ia se mo inga kisinga. Ia wa foi langa ese le whamisinonga na ese le whamisinonga le iei le mele iei le wori. O le tulanga lana o le tupu nei. O le e kolu mea ia la vea ia la auli o le mali atoi. O le whamisinonga i o i Australia. O le whamisinonga le masam. Ia ma le whamisinonga ale a ia la atou ia i o i Samoa. E whaisi o ngongo mea nei o le tutupu. Mai o le prediction nga le iei nei o le totele le iei nei. Le au bafo fawoi o le tulanga na le wo iei. O le tam whai ala uli e tolo ia whamsinonga nei. O no mafuanga nai o i Australia. Ia man mafuanga na vo le paloka mo le luas fulufulono. Talo fai so le e pe o le tulanga tele ale iai o le pe o fasolo ina le manaia me o lo tula mai le tatu atnu o no o afifi e tutonu fau ngaleanga nei o le tata o ese o mafau le ana nei ina wo va ai o le na fai mai nei le press release er fast yo le lan sa fai mai la i le laudi al malito sa fa pela ai wa ia se fatangana i le vaenga lea o le toi apie lungo i foi o le audio malito i lungo social media alela o lo tu fatu mawina pela le vaenga lea e fatu mawina le vaenga na o le press release la tau ia i mea tau i fatatanoanga ma media sa Samoa leila fatanga le vaenga na o i fatanga au se foi le o le sawa ia la tau ia e famatala mai lunga pe sau foi to nga pokalame le ita ua foi le famatala mai so na ia langona ile aila o le press release ia ona laimana o mia uma ele el malo matanga Samoa matanga o le falonglong ia se tala o le tulanga le wo ia le fast sure tua ese sole me o ele to malori ia e mai tawina lava le taimil nei tu le pa ua pe al tata nanga mo wo lunga vai o le tula fono le foi na fai mai foi le press release ale palmia ia o tau le loa fa matala le tula ale wo ia le ina wa batu el fesilia se tasi foi o tata fasalla ai sau le tali fo ele lo tu la fono le fam tala mai toin lo matu ele mana fo ia tata ia len falong longo e fo ia la tu o la fo mai o pe o le mela o le uta o mai e lo matu wa tau sa mo no le wo run ese minority ale ise malo pise matati al me pise matati ayang ia al matanga o la tu mai tu fa pe sale o te foi ia Naomi i le sa fa pito o te foi te ia lo na fai o na ia fai o le tu nga fa mtalanga fa pe o la tau ala sa mo ise me vale se me very constitution i el melian foi ni sorry le tala no mai ia nei le tala no i langa president e pe ngata la le ota pe o fa pe mai ele ngata o se matati al mea o le fa pe ele fo le me le minority government o le mali o lana
O mali o lana whamtalanga le na whai mai. O le le fou le minority government le whaia. Ai saulan whataitainga. E sau ia New Zealand. E whai mai i le mele a fo le le. Alangala, o coalition na government le i New Zealand. Na a whai le melna. Aele i whaia le avu. Aele i tau au fia le palmene. Lena tu fatasi ai ia Winston Peters, ia makokama leo Simoa. Tu fatasi ai whau ai le government of New Zealand. Ole mea lea. Kusa ole wa whau ai ko kongu i le palmenge. Ale alu palmenge. Ole tau pue atu. Ia, e pei ele ngata pei se tala fie le lo matua fai mai pei se mea fou a pei wa seta ia na ia ma le whainga malo sa mo se matatia. E leo se mea fou i le mea ta ua o le minority government. Pau ale mea fo le tilo fo le ai manino. E na le lua vaeng whau fai. HWP fast. O le mea silia o na leanga i. O le whao pea i lungo le fast. Aro manino a. Waturi. Ua le o to iai tu tonu o le vaeng whau fai. Ai e la le mea malia na upu e atua na le lai le press release le whatutue le tu Samoa. La ulima la tō. Le ala ua count ai tu tonu le to iwa le ilalo le ona o le ale stala. Le ua tuturi fia mema le tono. Le ai mauti, le ai lalo. O le ala ta ua tae au le fono. Le voi lau tae au le fono. E te taula na include te mato iwa lea. Le asa uwa ai le vaenga le o tani mene. E te tauna usita i el fono le la longa tu tae au. E le to iwa lea. Ia, e te tau. E te tau alanga a whapeala e o anga i o i le e o peala mai o le i le sful lima le le i le to lima le to ono le ua tuturi. A whaiala e o i o. I rona wingo la to fo i le ua upu pea fo i lungo le. O wa o tami nei. O le alama i al fast i al vanga le. Ia le to iwa le. Ele i ave i se la to tusi fo i le ua tuturi. Le to iwa le. O tae aula. E te tau ila no mai i. O tae au fo ila. E ilo sa o ala tanga to al vanga le. E toi tu mau i le fast. Ma le alu loi o le vanga la e upu pea. Le titi nei tu langa o i se me e fita no vanga le titi le me ese ma i le na paula u faolo mau i le o te lo le fa funga mai al vanga le to i vai le tata tananga le ele ya se si me to in fai to fai te mil nei o to o mai to fa mo popo le le vanga le luas fu mana tua o fam talanga le alu te mil nei to no palmeni ele o lava le vanga le i lauli al malieto e tau avena palmeni le lava se fulu valu le i le HWP e tau avena se palmeni ai le ma fai foi no la tau avena se palmeni e le lava foi la i le se fulu lima le no foi a mei mai la le iwa le i ona i lolo le eleina o e lo la swing o tatou o le palmene mana ia wa pio la tau farongo longo tu ale ia le lai ala uli le la ko press release le la papi le ai marosi le to lutu iwa la to lutu iwa la le vola na facility se na le la tali va per ta fatali la facility fai taiao taiao ma wale si tali le fofo taiao o lono em felan tatu tiro e ila swinga pia il fono le taiao o le mea le ua mautino o le to ono lava ia o te atala ona o le na turi loa e fesilia le oile ngor fai mate linga pio sioa same question na turi ai e fia me le foi na fesilia le to ino tu le epo le la fatanoanga to amoro te mine le fia te e mo ele o
upu tonu ia ape au ngale tasi o le asanga fa pe ia la tatou malo ile isi tou fainga fai o le no fo le tunu ma le fa tali le tunu pe tou fo fa pena pe va tu fesili ape tali melo matu ile si foi fesili pe fa pena lo na counter o le au tu stala o le fesili atu a to tali mai le lo matu tali mai fo ile si fesili te ia le o uma le mea ile lo tonu po le tali e foi lana fesili nei ia tu lepa na tuli lo atu afi ai matua ese atali e sawai ia o le mea malia na le o tula i mai pale mene ta to tu wa la sau sila i vanga ni ole pale mene le wala ona fa na alwal wai pe fa pel pale mene e ile tala afia me na fa pe ole mali lienga ele oilo oi la le mali lienga le na fatu mau e pe le aru pe fa pe ole palmen fai mai e ele mali lienga na fai o ele o fa le o mai luma fa sa oi la le mali lienga le ta sia la mai tau mali lienga le o to le na fono to o fia me tu le epa mal fon vitalai o tala na fia me en foi mai wala ona fa wa pe le malo te mil nei ona ole mal lienga ele e ui na le o fa ailo ina mai o la mai tau atu ia o ila le mal lienga le a wai le se mal lienga fa pe al fast nga fai ma baifu mal to ono le le la o le la o te mafau tai lo ye nei te o se a la le mafau o le fono la le to le na mali lia to lo ila to fa awa o el mele ye le foi la na sa o lo la ye le o le fon fitalai ne sa o lo fon fitalai fa pe mai ta tia me al fast ye fast o palmenel ne ai ele me mali tate le foi tate tilo le e me ia manatua le na sau no i tamante parmia e ma fai e la wanga fai na vese ro tofte ta o vang fai a le parmia e le fai o mena ngata i o parmene no foi le so mantua fon momo ai fa pe me foi tala speaker ia e le fai e o le fai o parmene ore na vatu o parlamento sa o fai unha vatu foi tala speaker ia e pela nga ele fasitala na speaker e refer ia nga i le court o lon ale fela o manino atu ele o ia le tau tino mai ele la tu tele ave el court la tu tele fai fo i ma fatu ina se la fo e fatu inai ia se la fo le o le fatu tuina la tu te le fai foi se me fa pena i tala le fatu tu ile tu sa motas pe le o fa solo in confuse me fa longo le tunu o le lo tonu po o ta molata a oi le kaupo ile i to inga me ia ai le lava le tatu va ai to ai sa mo ina ia manino pe o le fa per tala al fast e matu tele ave foi de famsinonga ai a faila langa ile mana tu foi tu si foi le Harry le tu si fawalo le la fa per le tal autola o fa tanu tu si nan fa mai an lofu ia le matu ave se auto a tu te ma ona ole ave le court ai o la tu le ai e la tu tele fa tu ina foi se la fo o le vaenga o le famsinonga foi o le fatu tuina ia pe o me uma ia e au no tatala no ia mole mala anga o le tatu no ole me mo mua tu le pa a tu lo e male malpati fa ma lo ole sa ol non me lo na lu me ole tala ale fon fetalai ele foi se mala se anga ia te
e tuli e. Ia. O whea i el tulafono. Ia. Lale mena le apa tulafono tasi wha tasi. Tas. Tasi wha tasi, ma tasi wha lua, tasi wha tolu, ma le tolu su tolu o le constitution. Lale mena le ona le ola to e apa le tulafono na. Wa tulafono na le matua i maoti mai ya. A ele a latu tonu i ol pale menella. Ele ai sau pati. Logo ele ma fai nga lu tonu yo. Peke pale mia le alto nga mea. Ele ai ya. Ai mai se lava le tofi pale mia. Yes. Wa tauna vatu o tai o le tu o le vang fa fai. E te tauna latu o pale mia. Ai latu le se vang fa fai o le tasfatas. Ia. Ai lang o le wa mai le ngona o le vang fa fai. E tam fai lava latu te ngaru lu fa tasi ma le fong fitalai. So ia e tate man fu te tala no ina vang fa pe ono o ia fo ile latu fo I tam fai e le asa sila ile atoanga o le mea lea mo le whaafonga anga Samoa. I le tūlanga, ua mea tonu ala i e ta o ngase malo. Malia I o le tulitiri loa ina pio sioa. Malia I langa utahara te miut sawai. I ravasa te miut whanongongo I le live la to ina, tu repa. Lena tuli loa I fo I pio sioa. I to inga mea le tasi. Po le a se va ai ale tuangai. Le a se va ai ale minority government. Ia ka kuka wai o nga. La le sime nga lo fai meta pare mia. E le fou le meo le iai o le minority government. Ke le I fa a longo mo se me papeta mo o tailo ia oi. Ta ilo I lau fionga le o tapen o te mo left o fa longo me ta o le minority government. Yo le te le lope. I se me mo fa pena tupu ke non ke o kupu mo ke le lo. A o sa mo la vaia. E le I fa longo I se vaenga to le titi la ko ke li dinga se malo. Talu man tutu o tasita to no. Le la fa pe mai ia te mai tai par ia fia me. Le fou. Ele fou le me le o le. Se vanga ai to inga me foi to inga finga malo o le fa tape ai le caretaker government. Pa unha ko na government lo ke lo. No le caretaker. Au se ia me. Ia kairo ia o ke ua tau ia a pe na tira fia fa mam mai I tatu no mal falor. Ele ai ma se mea whape o iei tu tonu so se malo a lalangi ni. O Samoa le ua mua e sa oila le whamtalangal na le saunangal na le mai tai palmia. O Samoa le o whatuinga le mtati ale. Sila se whai ala ia New Zealand ma whataitai. Ia. O le tamalo le o Winston Peters. E iei le tausanga na le malo mai lo na itu malo. Ai ona o ia o le taitai o le parti le o New Zealand First. Sa ua ka malo sa ua o fi ko kong sui pare mia New Zealand. Ona la ele ma fai ele leipa. Ona forms of government. Ai paule ole paki. Ole to tele mai ona sui tonu I. E ma fai ona form the government. Ele ma fai foi la ele leipa. Ona tu te malo ya besi. Lango I tai tai. Ai le sa mal te malo ile vai tai milna. Ai na sa wal te malo sa wa sui per mia. Eu. Sedi. E matau tia le melana. Ele ma fai ai ona alu o se minority government lea ona o le nau o le leipa. E te tauna o mai i le vaenga le ton. Awa ang whapela o ngā le leipa. Ia o sa o lola kalanga. Ai le ma fai lapa. I lalo tu la fono ia fa pale mene ma tu la fono fa pea e le ma fai lava ona fai se mea fa pea ai la le mea le
it's a very tricky stuff le o fai e to ono le. Yeah. O le o to ono le. O la to lai o male fast. O le lato funa e claim la kon mena. Ia. E o la mal to ono le fai me o la to fast. A fea la numera le fa ato ai le lato vaenga le e mawhai ona run le government. O il to useful le. Ma le to iwa lai whaatali mai o. O na mawhai la ia le ona whapea mai. E le ai e mwhai ao le alu alda e tatou. Ai to tono le pati ua kuri ko ongo le. O le se senga la nao mea. E le ai se meta o se minority party e mawhai ona o se minority government. E la ti raninga se malo. E le se mea whapena. Ai, o lea sai step le vaenga lea. Anga i to useful le. Ma to iwa lai whau pefo ele o ilo lepo fele tu. Al to iwa na. Il temi nei. O le ilalo to useful le. Il temi nei. Walanga ele abe ingla ko ele se vinga ingla to tu le. Yeah. O ko o la le. O le la o fai ko le ko useful iwa le. Ma me foi le o le a fai tu tanga le fa me le o mato ole mo te fast. Ba vela ele le tata no pe meia. Ele le foi leva fo mai le e sa o le tatu fai tauna. Ai sea. Ai foi la o leota. O le tau langi uma tangata le tutuli. A le tusi le na abe fo fetalai. La float. Ele o fanga ina tusi. O moment me le fatwai. It's very tricky. Ele va ai na tatu tau langi ale tuli. But they still legally members. Ele langa isia, ele o fai se nga luenga fo fetalai. Ele tusi le na matu. O moment le fai atu. Tu so le tusi le na matu. Ai vai fa le atu le pa. Maria ia ele fatar no le tu le pa na nail. O le fa me tu le pa. Ele i sa matu atu. Na matu atu ele o le latu expectation ina yai. Tu salena mai with the wishful thinking, but o lala nga mai malalako mindset. Ele o le kali kuat fong fetalai. Tu sale lenga expecte o ku ngila ko faku nungal fong fetalai kanga kai ko ongo ia. Walk out. Matfale. Tu sale expectation nga le sai ai. Peitai. Ele o le na. Le ai lo ma se mena fai tu si le au te tu lo me le. Langa le pe le o mai ato ye ma fo fongo le tunu. But the letter. Lan me tu si le. Le o fai se fai un le se mea. O lona winga. Ele tu lia ia. E tu li upu matala. Tu si le na fai. Ele o fai e se me tu si le. E sa orta le fai. Sa le le o e tu lepa. Awa nei mai taimi. O mea tustusia o mea tāuana. There you go. There you go. Saingi ai tangata. Ia on mela a whailo o saingi le whangawhetalai. Wha mao nia tusi lea. Ia o nala. Ai sao le ala. O le turi i tala. Ai leo kuri ala kusi lea. Ia. Tau te whai mai la whai mai. E pau ala le me le turi i uso. O le wha maoni o tangata. Ia. O le wha maoni o toa toru sulima lea. Aisia. O le focus ma le target a tole iai. O mea e to toi o na vatau e le whatau nuina. Ia. That's the main focus le te me. So e fua la mea uma i le ota. I le au vaenga i le o liko lai singa le tutuli. Ele lo le te tonunga na wau. Na upu amatala i whai me ututuli. A o le tusi le na whai. Le ai sa me tusi le a. E sa o le tala. Sa o le ia. So le mela na le a fai la le na vai na mention to ina na le la tala. Ma na ia fa no le fai mai to ina. E finga taia ma tona fai decision. Ai sia. A fai atu nei ato o tu taia o to emerge ko yo fa kasi uma na na form mai le. Oi lá, o que marcou? Vai ver aí. O meu o tanto ir até é mali foi ele vai mas mata uso.
Ai kau ki kilo sa o ia mea. O le tusi le na mai tutuli ai fia mea mratu. I leo whangaina. So they're still members. Ia. Mana e tele mele wa au mai tule. O me fu ele o alu tele i se mafu fau se ai mana e tele. E sa ole le ai. E mfai ana tuli upu matau. Tala. Au me tusi o me tawana. Me tawana. E no ngala o sangi le mai le fo vita lai va pe mai. Ia tuturo e lungal vaenga le. O le o sangi al tusi. Fa maunia. O tutuli o tau male. Ele ai se tau pati o tau mai. Ia e sa ora. Ia ola. On fai unga sa ona on me. Ola la takia. Me vala na tuaia fatu tuaia lentuli tuli mai ia piosioa ia to ina nalila. Ia. Ai pale tele se tali to ina. E lo le leia to ina. Le la no mentioningan me le. Olea. A fai nila matu ai koe oro wanga ia koe kukufa akasi merko korsu lima le. Ola la la fai. Ai ole mea lava uso le tati tata noa i tu leifo i le au whaafonga ma au whaalongo longo ar tatu atunu. A whai e tu lai iai ni ma fau alo lofo ar to torsu lima le fast. Forget about the letter. Forget about anything else. Come together as a team. Come together. Ole au e mai e tau whaia manu maloina mea ia na latu avele atunu. That's the only thing. Kau kiro ia. No whalongo longo na le la i le Lauri al Malitoa. And he sounds like le foi la pio tam whaia apo fong fetalai. Mau mai. So ia tea una ia. Pe ole ai maua fiso ta inga. Ma toe vava ai. Ia manu malo lava ma ia tau le si ui. Le latou mea mai le amtanga. O mea o latou ave le atunu. Ia toi o mai lava latou ia na ave le atunu. Toi tutu fatasi. E toi o ai ave le melea. Ia pasia. Ia toi whaafo i tūra fono le mena iai. Whaafo i sale aula i le mena iai. O ha uma me o tutoe. Ia complete le latou mission. Ia awane i manu malo le vai ai. La tasi le ota le si upu le la watu langa le whaonga e la wanga le upu malepe. A tasi le me te fi e le kalamo ngangana. O le malepe. Tau te le ave ni living things. Malepe ave non-living things. Yoi. Ile mwhailan tatu whanga me ua te wanga uka ku whanga to ngangana fule le sarcastic. Wa mfainga ku whanga ina le upu lea. O le malepe ai e ave me le ni ola. Te le whaonga ina i tangata. Te le o le upu a le mane whaonga ina me le si whai tustala na le la. O le upu o le vaelua ina. Ua vaelua ina ia le vaenga whaupu whai. Ai ua le upu le mare pele pelanga le o tatu tangata ola pe au tatu whaonga ina i le upu na. Ia sa no ia i te ua vea umare tata imia. Le ina mane ia tele le whamani no ino. O upu ia wa sa le ia le tulanga na o le tulanga fo na le na fai mai ia pe na fai ia tala al palmia an lela na fa pe vo le wa fai atu le fasili ala fai mai ia o to fai mai o male pelepe o to fai mai wa ma le ia le malo ia ai ele o mo sa tupe ona fea na le toi mo isa tupe ona le o tupu malo e vai le ese ole milonga ole le milonga mtau ya pe ol melna na mana sa ole ya ole vai ai po le vai luina ya ol melna tau na ia ai malo fo le fa fonga toto ai to nga upuna awai pe le longo mali e fo na upu ia ole malepe male e sa ave mo meu ka vale fo le alo lo malepe lunga la wan ia ole lena ua mautino ai pe ole te lauli al mali toa ma le lato to rusfulu le ile meo
toi whainga o se palota. Mm. I lau tau whaalongolongo tu iai a mai peso fina ngalo le vanga lea. Not so much o whapio fefe i le atu le toi o mai. Pati o le lato concern fo le o le vai a lofa i le atunu. Ana whapea nei ele o le tau sanga fau ia le melea. Why not? O le la back to back ia whainga palota i e lua. O le sila mea leota. O le tala noa la le snap election. Ai le i tai le lola palota le kapenga. O lona winga la. E whaila no whai le snap election lea. Ai whaina fast food wafe whai ai. Patatou te tilo i tusa o li poti ale komsina o whainga palota ina o mai. O no winga pau i o tangata le la whai palota le fast food wafe. Ia pe fast food pe limas food wafe fo i. Wai lele tusa ma le li poti e le i tai uma to e fitse lau mo tupu wafe le e mau ai le tasi le afe fia ea. E sa o le ala u sa unanga na tulip. O le tūlanga leo te wawa ai atu ia i le. O le mea foi lea lai ona wha se e ale whainga o whai unga ale to lusful le i le temili nei. Whaingo fie ian toi o mai lusful lea. Te a tātou wawa ai i ai mo tātou mai tau le lei. I le tūlanga leo o i le temili nei. Tele tanta ua fuli umai o e avu. E lango le to lusful lea. Ai ona o le alo lofa i le atunu. Lea lai ona le ai ia se tala o toi whai. Tal tonu fo. O tūlanga fo le nao le uto e tal noa i le whawhetalai ma lau le mali toa ma lea to lusful. Tātou tau mawhai e wha umale. Ai ia tau nuu ia tātou folfolanga i na whai. Mana ia. Awa ele avele malepe o ele avele vai ino o tātou pati. Ma mea o le ata ofi e ia o tātou angava tau le na abe. O le angava tau la le a tātou. E toi whafo i la ia palauli. Ia matoe whai uma me ia na mana o mia. Nalo sia tuilepa. Ia tailo iai, o tō tele au tangata o matua i le fifia i le toi mana o tō mai le si le vaenga le a tō ono ia eo i vaenga le tō iwa. Ai a ua ia, talo sia ai toi o mai whaatasi, wha umma le leile melea. Wha tino ia la tō, ia mea ia na la tō folfolaina. Ia ona i loa lo le aulo i le afi. I lua afi e lufuluana. Ia, masi i tātou wawa ai. I whamasinonga lauli al mali ato. Ia pe ona i mena e. O lesi me tā ua pesta. Tā ua i o le mea le ua au mai lena whaali na li la ua toa tele tangata e. O tu malo i e langolango ina i a le hita pipi. Le ua otu e fia tau ato su lima. Ma le toa fitu o tu malo lea e iai ai tu tonu al fast. O winga luas fulua. E leo lo ke ai ko luas fulua le kimi ai. Tō pe o pine wha mau ia le tatu te lo ai. Ue mū le loto le atu ue lango i al whatuatua i le tua samo. Aisia, ua misi a lofa umatangata le melen tūla i mani. Ai mase ai ia mori tūla i mai o maliu i e tō lua. Ma le mele tūla i mai New Zealand, i au tō. I le tō whale o loa. I le alengo o loa. Langa o mātou ni o le pick and save. Back and save la mātou. So se umata pa i muri ai. Ai pe o tāwa aina i ai ele ngatai o le maliu mo mua. So le, se wharango longo na nei newspaper uma mātou ni Amerika so le. Nei whata noanga le, te whaalongo tu le accent. Pe uma tangata ni American tala noa. Kala ngoa ku kako. So o ma me so le ma se me lilo ka wanga le ngi. So le popo lenga la.
na amata mai foi lai le maliu le fo ile ngole mea le fo ile ngole mea se wangalo se ya cha usori le hit and run Ia. mata mai na ale manino ye la mai manino ye soli eu ka o mai o mea le o manino le na le mea male so o mai cases como o la manito me o mai ai pela o le winga o tala te tala no ai o mea na tupu le maliu mai le fia tau sanga talu ai se o na maliu le o tangata e ta ua i lunga le maliu le a fia o lato ngolunga le fu ia fia i e mo ile mo tangata ai ia tangata le a fia le ta ua no ngoi i le maliu na lua le fu la tangata fu ia i to ono le fu ta ua le ngoi i le mena ia auto e le pe ina fai sa talo na pito auto na ia le vangana O le memo mua. O le ua wha maonia e sa o ele tongia le fatau whatau. O wha maonia le mena. O le mea na lua. O le whatoa fo ia tu nei ia le komisina. O le mau te ia tu nei nao mai ma le whaltua o limon. Nao mai nei a mātou. E le ilola i po le mena lai o na sau le whaltua o limoni. Ai whape ana to olua mai e sau e whaile as an interpreter. O ia, ele iloa tatu komisina i le whaparangi. O te le ilola i le melna. Awa o le mea, o le tala na o le alu nei lunga o le naua ta ua le interpreter longo vinga pe e se senga ngana na tau. Ia la soi dio le te fai tutu le. Masalo e o fo ia le whaafiki o ke loa, masalo e. O te le mala mai e po la tonu le mea nala i ona. Ia ai te ua mai. O le whawhatala le na maua mātou i nei. Nau mai e whaile sa ili lingo o le mea le i le e moni o se mea le na tu. Ia ma aveloni ni whaile le ni morianga. Se tasi fo i o walesi whasalau nei. Ia, au mai whale mea. Ai ua whai vai akunga. E whewheu le matau. Awa ele ma whai na mai ai nei whai so enga ma whai i leo i nei. I tūra whono ni si. Eo. E langa o le mau atu. O la sa o le mea la tu. O le na alu i whafo ma avel whatau ai le tongia. O le mea la le malamlama i. Pe o le a le mafuanga na lai ona. Po le mea wangalo. Po le mea walu wafo ele mautinoa e. Walu ave ai le tongia. Ia, pe ila o mea na. O whasalanga o mene i nei tule epa. Ele malosi tele. I mene o lungo i mei o e paule me fai e mai le avo le ora voi le aunge e que trespassing le fale lo ia wa e tele ano walu fai ia cases fo ia naita miti fo ia kama fo ia o kifa ku de kongo ngang kifa kongo kamba nga oso mai masukalaki ia fai kuringa o liki o foi le mana tua foi le anganga foi le na tupu mai nai le ori fai na tu aver pusapia la foi le anganga na mau le menga fa me ia o koinga kitra ia e fa penala le case le pau ole onga le mele tule o tangata ole onga o tangata mana tua fo i le loa oi se ilonga la wa batu se ia se me voe pila o tunga mele tau lo ona tau ala ia le ole e tau ala office pe ole winga na al fam talanga e tau ala office e tau ala o ole minister tau o ole loia o ole sa judge ole onga la na ole ole fainga la to ia ole fa sa ma trespass ma mena male ave fo le ton ole e su mena
Ia, e tasi ale le vai ale al back and say. Ele tupe tele taimi o ai ave o mato e whai nei mea. Ia al pauale ora e ave i o trespass. E sa nei toe watu le fia tausanga pe fia masina. E sa nei toe latu tonu o i le whaloloa. Paule mea a whape mwhainto e tongi. A o leo ngong ala o le mea leo. E leila o tau na vaise mal palmeni. Sorry. O tau na vaise mal palmeni. A o nei la le taimi e maua i e TV nei i New Zealand. Ma le au whasalau a New Zealand ma lau langi ato. E le ta ua la le tau o le mea lana ave. Ia. A e ta ua tangata lea. Le soli la fono. Ia. Male toinga mea lana te ua. O ia o le minister, o ia o le loia, o ia o le sa charge. Ioi. O le matanga lana o le mea. O le onga foi lana o le mea. E mawhai foi lana su al toinga mea lana. O oe sa e whaitu la fono, o oe o le whaitu la fono. A leo wa sau e ngoi. O steine lea le si matou whaipule lea na ngoi fo i tono o mene o whale whapea. Leva pese i ranene Ia, na. O steine na. Na su le leia ave le whamsinonga. Taimi ana i loa ai o whamaunia lang ngoi. Abai se lo male palmeni. Whamalo lolo. Ia steine na. Ele iba ai la ia le malo ale leipa. Ele iba ai le leipa i le tūlanga pua le whapea oi e whaitalia le whale oloa. Po le ala tō tūla whono e whai ai. Ai whaawawar teine langa ele o kupu kongo le palmengi. Ele ai. Na tā ua i le leipa. Ole MP. O le tangata, o le ikua inga tangata. O le toa inga tangata le ele tangata lea. O le teine foi o loia. Tori. Ai MP foi. Ei to tonu al parlamenti. O lana me fai kengire. Ia, o le mea o lau fai ai. Wa le ai se ele loka ai wa avel trespass ora e sa nei toi alu tonu me nei. Ma avelola ia le fai le avu. Community se. Avelola ia le fai ana po kala me vo le fai me o tau fa le tonu ma fa. Sorry. Wa sila ai tui le pai le me o ia ma fa o tangata ola il temi vai temini. O le fai ia fio so il mele o mentally o. Fa mai o mentally stress. Ia o toinga tala na le o fai ai. O le fesirila, ai fia la se whaatau o te maitai, pe fisit me nan mai o. O na la o te maitai lea. E le tasis fale o loa na ngoi ai. O fale o loa i Ponson P, ma lesi fale o loa back and save foi. Ia, ma isi fale o loa foi le ofu nalu iai. Ia, e lunga lava la fale o loa ia la tou, po le ala la tou fai ngai fai ai. O le vaaya ai al tula fono iai to tonu al palmeni. Ile ai la tula fon sawana o le fatea. Ave lola ia le ave moria. Moria la ele fale o loa nei. Ia o tulanga na lau ave iai. La lau ave ese umano to filoia. Ave ese male palmenta a New Zealand. Ia ma ave lola ele fai ana pokalame na fuele le tau fa leilon ma fau langa lau la vea ile. Il tangata fuele le o tau fa le tonu ma fau. Ia wai vai lai. Sila la iai. Tu mai lai il case le al ministalia. O le me mua la vai tau ana fai. Ava ese male tofi fai pule. Me mua na tau ana ves. Ia, o te leilo e po le sito inga tala to e fai e to inga mene.
Wala nga tau al position lang na te ua. E tau al position nga. Wa tau valea ato umbal palmene Samoa. Tau valea lo ia umma Samoa. Tau valea ia Samoa ato. Palmene na le tupune. O lea ua i lunga o penga te whailangi ia le whaasalaunga se tasi o media. O se tasi o media kele i Samoa. Lea whoilingo le... Na whoilingo le vaingani sika mo Lance Polo. Na whoi tau o le vaingana. Samoa News e pole. Le ai, o lea whoi te ua ngalo soli. Le whaururu iska mo i Lance Polo. Ia. Le ua iei lunga le lato ua confirm mai ese mai i le suesuenga ale tautaia e malato. Ua confirm mai a New Zealand ele o iai se whamoemoenga talamua, whaftai. Ele o lau whamanino mai a ele ai se ele i awatua e New Zealand se whamoemoe whapea nisi o atu e whaise suesuenga ai mesela. La tata noa o ta o tu le melea. Ile case le afo, ile tangi ala uli mal fatua o vaele. Se tema lua o tolu. Se tema lua o tolu. Ma le tangi fto afai na nafi a le ua. Pe le ya tangia mai ai i le mele. O te tau te ila whanongo atu ila utala le na whai mai le o kolo tua si i o artau sang fau loka lola auti. Ia, manatu o lau ave o ferry na nistanga te lau whai a. Aina kakala ngoa mo mua i le mele wha mo le leota. O le tangi ua leva o na ave. A leo leo. Ai sau lunga ia le komisina lava lea. Nena o atu malanga interpreting i New Zealand. Whai le tala. E sa o lai ei le tangi ala auli matupola. Alai e whai e sue upu. Sue upu. Mai a te sema. Mai a setema o le lua orua tolu. E o mai te mine. Na sue upu. Ke le loa la po le atu inga ese so le whai te tenga tau i tu inga tala. Ke le lopo i lau fionga po la sau sila i ai. Le lau ta o le ngata le na sa ili upu. Ai la te ngā lulu e whaatasi ma le au investigator mai New Zealand. Leo New Zealand. Le ala utu po e nere vevesi. Feo sofi no mtangata whesiri New Zealand. E sau tala New Zealand. Ale pe fōringa meni se me o whaia a. Arta tōtu. O le memo mua. Ua pepelo le i komisina. Uputu sa o upu ataua. Pepelo le komisina. Mua na pepelo ai. Ele i o atu ia le whaletuo baili. E la te tala noa. Pelo mua na. O le pelo lona lua. Ele i aini mo lianga wa watu e la uli ma le whaletua. Pau le tala na whai mai. O ni whamatalanga e abatu ai. Ona o se mea ua fia ia langona o le whaletua. Pelo lona lua na. O le pelo lona tōru. O le whai mai. O lea ua iei leo New Zealand. E su e ina le mata upu lea. E iei leo na mata le noa. E leo le case lea. A iei le case na alua i Samoa. Ai mai na alu Samoa. No i Samoa e sa ili ia le whawhitauli le nāna tupul vai taimili na. Pe ia o le case lea le case ia luanga lau. Lea na o iei leo ia. Mai le tala leo lea. E koe fōi mai. Makua i lei loa e la kou po o le a sa o lau. Whamatalanga sa o. O case. Ese uma. Le kau ka kala sa o isi leo Samoa. O la kou fo o Samoa. O leo aku. E mongi a e kau pangpangun fa Samoa. A lai malama lei. Pe a whamatala mai mea.
tangata na lato o fatasi o sa kingi singia o le awali ia fa mai nga detective le ai masesao o famtalanga e mo ese famtalanga lesi ese famtalanga lesi ese famtalanga lesi Ile maliu le o lunga lau. ia o lesi o le tautala Sole. riu o fesiri ia e koe o mai ia bakwa confuse a kola ko e lema fai ona fai ne suenga pe au fatasi la wari ele tau te tala ile mesao mea le o le maliu le o le tamikiti lema fai ona toe fe alfa ila wari langa o lea ua pu e umai me po ata ma mea umale o ye e temine mea foi lana kasi ala kala le wari le lava molimau le lava molimau le lava molimau pauanga ai fa fonga foi la na ma se na ma fai foi si ma pingpinginga malesi e si foi ali fa salau ni na mata tala noa ai sau ata sia tala le foi la o mo mai o ile ori leo o le minister leo ma le ori le au o le tula fa masinonga o inae mo mai o lo le mele ona fai la tutala na ele ma fai na o sem tau but fa masinonga pe ale fai su nga leo ale alta la leo le lava ia Mulma. le lava mulma no not enough evidence e fai su nga Sid. ai a batula ia video sia ma mei ai fai mai e la tau te le tali tonuina ni mea lungo o menge o Facebook ma mea nei. Oh. O le ale mea le maulia i nei ia la aulia al male tu. O le la e maulia i lungo o talan fai lungo al Facebook. Soni. Ma e si fia ia ile pepelo le ia i nel temine. Ai ma fua umai. O te le pole foi pe mai ia le komsinga leo. Vai le linga a saulo ngai roka. Ia fatua vai foi la le ia yo sa boy se me ese tupu ai o pe a te u. Ia o le melna le te feto. O le tulanga la o tau na il temine. Wa ta tau nga step down. Tanga o lea wa su e atu. Le wa batu le tusia ale wa o mea uma e fai nei o mtanga luenga uma al malo nei o Wellington nei el lato main office Okay. o inala e kusia kuloinga o longa winga e o ngonga mele le la o kusia kuinga i o i Samoa ele ia ingi leo ele ia mai a foisa kusi mai o i le parlamenta Samoa po leo Samoa e o aku ngi leo ingi e faile ale tala le al komsinga lenga fa o se pepelo la name e ma fai na molia o name yes le nga fai langa o le wa e public lava e sau ilunga ile lau tele o tangata a e onga keisle le karusia uso langa le lawa e karango mai fo de melia au le leia o tataua ia Samoa na fai se fainga de melia au te taritonu fo ia de keisle au ko ngar pick and save au ko o tatau ona amo le sawa lunga i media ki ai anga apia mai lunga i media ki kele au ko o tau mai ia fofonga la ngai mo ia la tala mon la fa atalinga tuli aka ku ka kai lunga ala ora ku ro le ola ku fai kau le ola ku mata mai por kala mengi ele ke foi la fa pe na wal watu ia le komsina malanga interpret ngai au ko ya ga ilo ia wa fa me kasiala sol malanga kas ai ole mali ole mo te fa pe uma ai e se taimi foi le sa wisan na fam talanga foi le se tasio o media sa mole nei ya wale foi le wali ale au ia o ile la voi va ai sa wisan sa le se me pa wal men mo te falongo
O toi vili mal tangata mai o Samoa. Fai mai Olo wai. soli. Leo lan mai mulai vale. Sorry. Soli. Ko aku musone mo ko I fai meo fo fongi asoli. Ia, lena. Ai mana ia le sa ufalongo longo tule pai le. Pe isa si ai o le la se la titi ai alta. Le fa sau ata ua mo fa fonga le. No falongo le debate anisi professor mai na ia auto. Ile mele auto tu ngi Trump. O lesi o langa field o le mele socialism. O lesi o capitalism. No tango la ile fa masenga ia le debate le. O le mea tonu ale le tupu Samoa. Mea tonu ale le tupu Samoa. Ile vai taimi o le HRPP. Na mai la le HRPP tu tonu o le capitalism. O le winga o lea mea. E pū lea e ni tangata. Pēsi tangata tō tasi. E nā te whaia whai unga. I le taimi la le HRPP. Involve loa sainga, involve le tele o tupe. Piod lola ile, o le alme na piod. Na piod ia mea fo I o whali. Piod awala. Ai o mai le fast. Pimilo a tole mea. O le winga o le socialism. O le pūlea e tangata lau tele. Peila o le melnana o mai lo le fast. Sau lola auli al mali toa. Toi whaatu langa le leile ia whanua masuafa. Whaatu langa le leile ia mo meo o atinai. Ua ngā whaiva. Piot Samoa. I le taimi e tasi. Le mea tonu alna le tal noa mai ia le socialism le whapea mai. O Trump. Sau a Trump piot Amerika. Piot mua tamalo Amerika. Fatua tau wa ai to ile tua tu isi mea. Me foi nan sa ulta malo. Tau fia to uma funding sia abe umai. WHO ma ingo Health Organization ma me umana. Fa pena foi la. O Samoa la. Ora makua I pengi fiki o Samoa. Ko piko silinga le Samoa. Onga le kele o lako kupe I mo. Ia e 1.26 billion. Le mea le maua e Samoa. Mai a tātou nei e fafu. Remittance ia. A I nei ai e New Zealand. E fiku se lau milionga. Sorry. Nei ai e New Zealand. Fiku se lau milionga. Io. O le mea le whatua lau tala. E le peila ia Samoa Amerika. Foi na whatu susanga I rika I kainga whainga whakuskusa fo Samoa. O Samoa. E le ngatala na piordi e te tonu I o Samoa I whanua ma mea umalai I Samoa. A le foi al watu o lawa ia le. Ia tātou ni la fo atu tupe Samoa. Al watu ma fundings, aids o uma mea ia al watu Samoa. Grants o mena. E vai la ia e lei se mea la lei fo na man na o isenga. Yes. Na le mea la lei nga oso fu isenga. E la kulka malo Trump. E 1 trillion le deficit Amerika la ia. E vai la e whanga ingoinga ka malo. O te whatu situ saina le lei al mele. E Republicana ma le fastio. I o Samoa. O aturo, whau lo tonui. Pai ai mea ia na watu nei le fast whau. To e whai pole vo I e ma whai ento e maua ia. Ai mana tua mea ia na whai le chapipi. Kili au marko ngā ngiu lenga whai o imu. Kili au ma mea ngā. Ave whangua vo lele lisi aku I pisingisi ia ke kele. Wale o ikana kai oe e whaingi maumanga. Wanga le whakarikari kupe ia e waku ia ele. Ele malo pe a mou en kupe.
Ia, o tunga melna. E o lai whanua. Ia, lele, na whai mai nei lesi whai pule. E lua se lau eka lako whangua lau vai kai se lau eka ele. Lea ngā whai e ngei ia pōkalamea alwaenga nga. Ia o leo te tam whai la tū tue amai. Ai ko ifo lesi whai pule whai mai. Ia, o lea ngā wakun whakarsanga e ko amai. Koros fulu awhe e ko kongi ele a inga mwhai ele a inga lau kele. E koe amai ilak whangua. Ia. Sorry. Ia, whese mea ali o whangua tau Samoa. Customary land. A lela koe ko kongi e ka koe amai whangu. A oi la le sangela. E makau kia le mea tole. Ia, le na. E matau tia tu la fono le e peo le kasi ngā mea kau ki. No tano tuana nafi i le mele ua e ta ua peo le mele ua e ta ua tano ngā profesei no tu inye. Le au ngā fo i le kau au mainga, kau ave spool out me America ma le WHO. Pei o inana manino ai. Sika mai kupe a sainga le ave i kongo le organization ne. Ntato wa ailo la ielea. Popoto saine ave tupe e piora ria kong ufo ie. Mana kelo. E yeile me aim yai koe mau mai. Male lato me afu ere kam fai pulela langi. Ao le alu o la ko kupe organization ia. Le se la ko me mawai. Le se la ko me mawai. A vai de poto leanga. O le WHO. Tasi le population piko kele la langi o saina. E mamai tangata. E au ngala e le WHO. Ia o Amerika a koa ngai nga whaia ia le a foi. Ia le piko i kele lang kupe na alu nga organization. Ai le ia o la ia tuno Amerika. E le pull out. Mole. Ai pi o le ua lia e ai. Le poto saina manuva mai manipulate e saina ia mafofau tai o tunu. Le na wa me tonua. E tasila na me mana ia ta o ile miliona lea. Nena ta ua tata noanga mua e mawhaina na ofa le JPP le latu whaiva campaign mele. La laku tapo inga miliona lea. Afesilio, fesa o latu tupe. Le koe mau so ta inga masaina. Ia. Ai pe o le la uale pe o le titala no atu so i lau vava ai. Na tulanga o te milion. Pe ia was taka i man miliona i wha mo mele. O lea ua o tau wawai atu milionga. O lea pe ua tau iai le wha fuafuangan na fo le tau wha slow la titi. Ia. O le mea le o te wawai atu iai i le tūlanga o wa tau wha le tonu le wali ia ua se atu nei e run le milionga. Oi foi na ua i milionga. Oi. Langa ai. Ia, o stoina. Sorry. Ia, ele tio ses. Pea la tata na voi momo. Kong isa ai lalu le pasi ke ieskoi. Ia o le mea la ui. E mana o mia le experience a anelosa. E toi al watu e sosoni. Pea wha pea lama. Wale toi mwhai on toi avea iei le tofi ia minista. Wale toi sawala anelosa e alwe e sosoni iei. O le minista o tupe. O makua i pisir kai mingi. Ona iei foi le wale wale whawhitau li le tupu mai i le e nupifa. Ia o la lai pisi e foi le minista o tupe ia i nā na vaenga. Ia, molesi mea. O le foi e toi ave ia tala tupe foi ia nai tangata foi lele o le e whai ei mea onga ma toi whai a onga tamaki. Leo whalonga pe whapasenge ia ngala release e le nupi whai. Mo a onga tamaki mea na. Ia, so o toi ngā mea lana. Wale ma whai ei foi ia na sau le minister tupe. E so sani isto ina le. Awa e o tūlanga le lena iei, ia na matua inga solo le lei lava le alu le milionga o leo wa amata ona. Ia. Ona wha uma voi le leo o le tolu milionga isi, wha milionga isi.
Ia o atoa ia le fai unga tau sanga nei wa uma milionga ia 5. I vaenga ia au mai la toli poki e fetau. Ia. O le tūlanga na le o vai atu ia. Ua matua i whelua whesasi ale alo le milionga o kai mingi. Onga o le ua rakus ko inga. O maisi i oulai o. Ia, ka ilo ia i tulepa. O te loa fwoi ia. O ngā fwoi tangata ia o to tele o le vaenga nei o le pipi. E leo mana o fwoi e. Ia lele ia me whai nei o le milionga. O le taimi sa ia steina ane losa. Ina sa tau mawhai al mele. Ese la le alu le milionga ngā alua le kaiminga. Ia toi whafu se ia nei lo i le mele. O le tūlanga ia sainga. O le mea tonu al nā le ua tupu nei. Te loa e ofa mai e sainga se tupe telea. Lokala auri. Ai kifi lunga le. Ai kifi lunga milionga. Ai kifi lunga milionga. Ia. O mai masainga. O mai lo sainga o mai makua fai a koa masa mo. Lea foi la ele i maua le lua vai to. E me fai na ese le tula fono foi le. Ia. Pe tasiana me lenta amatai talo sia ia kaulu. Ia to ia isia vanoa o le to iva le wo isi. Lea tau ma le to ono le ua tuturi. Pe ona uwhatu tatana no ai. Leo pe o pertusi. Le se me fai ai. So e ma fai alanto e o mai umato torsu lima lea. To e form up. Tu leilo ma le lua vai tonu lea. Ona i loa lola i ele Samoa. Le aila e ui ia ina whapea fe furitua i fe vai ia le vaenga. Le e sava valia i a lato anava tauna au mai i le atunu. Ai whawhena whai. E tu uanisi mea. Ai ta sile me o longa, ai wale whangai nga tu sile. Think about it. Sile wale iai. So, e se hau kako mawhonga. E se fo i lato o lo tule mai. Le ala e maninoa. O le tuturi upu. Ai le official. So e mwhai alan to e wheuta nga ima to e o mailoa. Me ala na lenta na mention tu le e pailana. Whai nei i tari a whai ngi mako mea. Whai ako. E koe ola wanga nga koe kuku whakasi o aile mani. Me o le mawha. Langa o le te tala noma ia seina le ota. Wa le ono sa ia e sa fata ia le maenga fo le le vaale na ngoto i lato ngatai fale. Le u fato aile lato lo lato mana o ia seina. Oiso. Le la u mana feutanga i masaina i se lato fono mua. Ele o mautino tele la po le artulanga o ye alo o man fato ai tonu ia seina. Le la u alo lo tu seina i se lato o le afu se lato tali ave ia safata. Me o moli maule na ale tangata o tuia pai o spokesperson na le tnu ai foi vai ali tu malo pe o mea ia pe tate tala no nei mea leota ina o le lava e le atunu on sa ia nei mea fa pe mai ela na tuli ia piosioa fesili a fia me the same question fesili ia fio so fa solo tali le vanga tu le pa ma oi fa to ono le o confirm malo na avertusi fia me Fia me Wayne Olo o le sui palmia o sui palmia sui palmia me langa misi ke o fiu fa pe o vasati po l'ultimo ia le ai le o vanga na e okay ole tulanga ia saina ile top 10 ai o nu o langi ia o matua i o ia saina ia enana o tango ai fai atu le numero se fuluman numero tas o le au fai o tupe ia e o oi
ole numero se fulu, o Nigeria. Nigeria. 4.29 billion. Le aita alafua Nigeria ia sainga. Le alan mea sainga laufa. Lawa kangolola sainga e koe fai mai ia e one sainga ia le afa o mea umba ia lenga fau sainga. Ia o le numero tasi ale ia Pakistan. E lua se fulu ono. Desima le ono bilionga. Billions. Iyo. Wala moa e bilionga. A o Samoa. E aku le fast. E 1.8 billion or 1.2 billion. Billion lenga ye. Yeah. Le wai lalo le barfila. Ia, a fua aku lai kama ia. E fia se fulu milionga lai kongo, kahaka lai kongo Nigeria. A le fa kesi malua iwa. Ai aka ko, ngare se lau, ngare lua se lau afe, ai 1.2 billion. A le lau to e sau lalo. Ona ole watu al fast ne na watu. Ia, ole melana, ato e watu nei sainga. E ofo ila sainga. Failola mele ole capitalism. Lental no mai ia nai professor ia to lua inga ia auto. E ofo sainga. Pio leo pe ngai sainga fau fa aku se fau ngaku o se afu. O se preacher wakwa i mun fangua kau o sale longa. Awala mela tonge name. Fialang pilionga ole afa we me nga wa ele kalongo milionga kamanga. E kalongo pilionga. Pilionga. Io, e kalongo pilionga le fongo menga. Tai pe ale le ole mako wala papa le wa ku ngi o kilangia ngai ono fio. Ia, o to nga mena tulepa. Ole ao o yeta to. Talo sia le lofo le tua. Ia lo fangia le tua Samoa. Ia babe na foi se fo. Ai le yo aku masainga ia. Nga le lua se la wafe le tatu atunu. E ai le tang o falongo longo le no falongo longo le press conference a lom tua. La press release. Anu te lo que se la falongo. Ala falongo no fom fa matala mai na ole afoi nga outgoing nga le wese mai sa mo nga le visa ya burka ka sa mo isaina ngi ki falongo ye e nga ke le mentioning lava le sau le saina i tono sa mo ole mani no o ma sa mo le visa ole both ways le aro le visa alu mar sau oina no famo tilo ai mo fa per sole se porque ki pala o tangata le lo uma tangata saina o le visa ia o saina sau al watu Samoa ala fesilia na mention tangata ia tia u fai mai balu se lau Australian money currency balu se lau balu afe le return ticket apia China ke le lope sa o le ai o ele sa mola ngofo ao fu o senga ka fa le valu afi ya patu foi wa ang fa sala alu ka ngaka maka men fa na wa yesu ia e fio i ka nga pa le me se fai passa se wa nga busala le visa le alunga le visa so sala e du Samoa nga open free le visa ale melo le ngofo ka ko ngi le valua fe se o ka vale ali to titia pese fulu lima fe Samoa alua e sa mai Samoa ke alu ko i ke alu fulu ya mantola o pase senga ai ke la kula o fe ke ngofo sorry e ka kawanga kongi ho Charles ma me telu tenu fo io me ai e o mai fo ia o kia ko fulu fe la le me to na ya lu e te fa mo Samoa
Samoan money. Saoala. Ia. Pe aku le valu afe le Australia. Ia, pe aku le valu afe le Australia. Fai te leo o me e kisai le. E le se Samoa fa le o la, mo fa me se ia ka fa yo ise. Ai mana tua foi tu le pa. Ole nganga sainga la e kamingi. Wa overcrowded dia le. Yes. Yes. Yeah. So ole nganga la e. Ole sen ese mai ola o to tele la e. Yeah. O mai la le fia milion ase. Ko iki ko se la ko iki a o ba mar ko se la un milion ka ngo ase. Ava pe la o mai singa lima se la wafe. Ia ole samo. E te Samoa sore. Ava la o mai un mala lima se la wafe o mai e ngo foi samo. Ia ole ska ko. Ele le ia ka kangoinga o mea ia. Ele ngatala le visa. O fese visa sole kuruma singa sole. 90 days. 90 days or the 3 months. Sao. Ia. Ono ma. O ai le kanga ka la ku ka fau de ongo masinga. Ile iva suas. E pa wala le mea. E uma ngele visa ua mau le pepe le si sainga mani sa mo. O ngā le o singa ngā au mai sa o along ko lua ale o mo ngo fuma. Afu na lenga. Mo wala ngo fuma o singa wo le wale wa mo ma mar fungua. Wale o ngai fa ka fungua ai lu la lo samo. Ia nga lo singa mai long ko lua sa wa ai. La sa wa ai le ota ile saini ele CEO. O le melea. O le la sa wa ai instead of Prime Minister of Samoa. Ai saini ele CEO. Ese lo fa no ile mel na tule. Ele fa pe se fango. Yeah. Matua fa ta wa ala bala ile pole mia Samoa. Le va ai Le ba ai nga i le mai o singa. Matua fa ta wa ala. Le no fo ma ave i le CEO. Ola utalala. Na fa fe ona oina mali lie. E ave le visa le ia se. O se mea na fai to tasi. Po se mea na ave to tono o le lato minority government lai ai. Mali lia uma mai ele o li nga ia wa ngai ka manga ia le lua langa o le fo wa ku. Ngat fa pe ka manga ia tere o lopo feo avele upu fo le PPC ka more transparency. Ia nga. Wa tan mala la to vai fa fight. Ia. Ai no te ta so o toi runga I tu lepa. E fe me tu lepa ia fia me. Wa levan tauna e fai me nga to e fai so ta ingam saina. Ato e me tata ia taulan por kala me ma Australia. Mai e ma kwa ke e il pe mikana il a foi il visa le. O kale mala masul. Ia to ina o levan por kiki ia tu lepa. O ko inga e alu luma ia ko liu mai pingi mai alwa solo muli le alu ko inga isi kai ia ai o le tulang na le o ia tu lepa o le tate no fo mo tau tilo ia matato mai tau leia il tulang le la o ia Samoa talo sia ia ile lo fo le tua ia babe o no o ile fai un ol tau sanga ai le tutupu me nei tau tu te mafau la tu. Ile o mai o sainga override a come o Samoa. Pe foi al melen tu puile il temina na fai le me ho le tau a sele cha pipi. Alenga ke te kai lo la uringa ya Samoa. Pai nga mai ya sainga lua leia lua vai asonga nga live with pay ai. Ia ka ko finga nga talo. Le na toi de vanga o I computer sa Samoa. Computer so ma Samoa. Le lo o mai ke le faila.
ave susungu isi pepa. Ai whea koe a koe lepa, e mai koe lepa. E whiku a kausanga kula whongo le e ma susungu mea. Ai. Ai o mawa whau ka malo le whiku voele, e whiku moli. Sale, te whai aku tu le pai e selo o whano noa i la o vai atu iai. Sau wai lunga le minista o leo leo, alu wifo i le avu. I le komisina, sau i atu i le epa, i le nawa i taimi. Dea ua o mai a fia me. Ua i upside down al tatou tula fono. Lo polenga fo i le iai. O nai tangata wha maoni la iai o. Ioi. Lo polenga na, ia le fo o whalongolongo. O le fo wa maka ngau kilo kama ko curious tama leo pali i lea. Ia John. John Taiman le fo wa kilo kama nga walanga fo e le sao le ori i tama ia. Le mea fo na le ona matua i di kaka ia la au. Lango la uli al tangata e whainga tā tele na unga ia la auli se mea fo le vai atu la auli al mali ato. E whare tonu ele atumu. Le ori ia. E waku kongu o makiwa. Tailingi. O milionea. O la auli al mali ato. E la kui o. Se pisnisi la kua inga. Yes, right. O le se senga nga. O le se senga nga le ori ia. Ia o tato whongatu lai. Milionga al kau o lesi o le whale o lesi. O lesi mingiskale. Sorry. Ai ua levanga. Ai ua levanga iai al tangata i tono le. O le palmeni. E le whauasa ngā whale. O ela miskanga. Ia al kamaro olo e le. Sorry. Esa. E milionga al whale o le kamaro. Anga o whasau ai lunga i. E tangata. Sorry. Ia. Wai sila fia. Wai sila la i e meletu. Ko e whai malako ka vale ngā. Lea maku i le. I lau kamari. Ile ngā laku ave ia la auli o i le. E o so mai a whai mua le keisa la auli an mali atoa. Ai ka kia a ko keisa sia ngā waku mua. A le whai me o le alama se i baba ai mai ilo ia upu rai whai. Upu nana. O ngai ma kua mau kingoa leile le so angol kamo wokir kanga. Ia. E kai pe ia kai whiongia kungu. O le miliongia ka malo o le biliongia. Le o le alu o kokongi e ave mo meo. E le o kongi. So, ia. La ka yesis kam ka uka ua inga mole. Ia, e le ai, le pauala u. Pauna ona i mea nano o batua. Ina ia nofo malama ia le malo le tunu ui le tūlanga le ia le sengal bele o socialism ma le capitalism. I le pule tō tasi ma le pule lau tele. Mana ia. Le la ia le socialism ma le capitalism. Ia, capitalism ma socialism. O le pule tō tasi le ia le capitalism le na lua tōta ma le o. Ia ko inga le chau pipi. Ia. O le tā ua tele le o tarum tā pura wa au mai. Pe ua levantu tō tasi tatu malo sa ua melea. O le capitalism. O le meo le tamu whai o le ea foi. Whaamatango fie le atu nu i atu whalenga. O ea pō. O me papena. E langa o atua o levana iei mea. Ia. Tu lai mai lo le vanga lea. Alura develop tangata. Ia. Mai ele mata whanua tau le si whanua. Sa ole. At the same time. Ela la le mele. Ia. Ole pauna ona i mea o te toe tau whamanatu atu, ai mai se lama o leo la talata ili tātou ile whai unga tau sanga e whai ia au whiriwhiringa. Ile tangata e te pālota iai. Ia. Tātou te talo pēr mo le uso ia si ibange fo ia le sunga i le lauli al mali atoa. Nei alofangia le tua. Ia ungi koe koskosoa kunga i kua ai whawawelo se whiwhiringa. Ai le i o ile bele
Ia. Kele lo pe sa or tanga tale na o mai ai lunga i o au kusole o kolo i famasino. Kele lo kele o kele i Ia, salo esa. Fai o au kuso. Ia, o lau lea langona le iai. E o ke au kuso e koe kolo fo. E fua fo ila le famasingonga le fai o Australia. Ai talo sia. Walang o le isum. O le mfainga sum. Ia e mana tua fo. O le fo wa mai malesi tutunga le. E sang ko ya luilunga le media. E sang to ya luilunga mene. Talo sia la. Ai langa la o kamalai o. Le fai a mainga me o. O mo me o QC. O longo winga. O musa o mai a kamala. E me mfainga ka fia le. E le mfainga ka fia sum pe fa pe fai mai se tala la uli on malito mai na. Ia, o le hopu ngā le ta ua. Leo ta se ka pa i al ta pule ka malolo ilo. Ia. O le famasinonga le fai nei. Le to pe me ta ilo talasa. Ia. Ma nei e io fa mala manga e pali chan. O le mena fe ese ai ai le stala na faia ia ka ke musu fa ngalu por ta tala itu langa o remand sing fa lama e foi. Ele le pali. Sen manino. Le manino foi la ele le ia ina ele lo ia sili pe a fai se fai unga ale le stala ia pola na matanga luenga. Tira fi foi o le official fa masinonga. Male fa masinonga. Le pe o contradict ia la to ala to fai ana masa o le fa mtala le lio. Le au mai le ia remand se ia. Remand in custody o le tau fia fa to atura ia te mir fa masinonga. Male vaenga lona lua, remand on bail. Ia por tunga e te tala i tua ma ia inga. Ia male remand muri, remand in large or liberty. O le inga fo, le la le te tala i tua ia. Alua ele. Ma nei foi la fa mal manga e pali i me fo le leo li tua inga tangata. E se foi la remand se ia. Ai fa matala fo li tua inga tangata. Ia. O risi tangata. E le fetau i ai le ave i me i mai ainga. Ai pe la e loa uma e Samoa o le fai business. E le sola i sisi mea. Ale watu turi a puai e leo ia fai ai ainga ia. E le ngatala i le sain. Ta sina mea na mai ana nei palangi na wharangonongo niso. E sain every Friday. Fasai lungo social media. Ia wa le loa o pura le fasa mo le upu va parangi le refrain. O fasa Ia. O la one e to tal noa ni me vo ie. Anga il case. Ia nga. Ia male ia se fa utala ele sala o ku ni si ngei ka kasule. O tula fono nai ave o mena ave i tata fo i fasio tata sei tulo. Ma ua la vea il tata maliu. Nei te ua sola. Ia tal nola ile toenga tata le. E fai la pisingisi. O tata ele fa pe o sa o alu se vai taimi sa uno foi fafo. No foi fafo. La coila ia le. Ele so se taimi malanga mai ai la uli o mali to fafo e koe fo ia isamo. Ele fa pe sau no fo pe o mele i tato o tato mai tato no fo nei ia ato ye se taimi tato fio i ka ko le ka ko ngo fo samo. Ele fa pe na se taimi na fai e la uli o mali to. Ele sta ta fo in fa pe nga sau a o ngai fafo. Ia. Ia. A koela ia le e tau mo wela me nga fa pe so e la ngi ko fe ka wi mang kama yang la kwa onga sola lo le ise me ya la me walen tu lia potasian na me le te ma fo ye tu le pa porque isa le uri le oi Australia awa tu la i lo la uli el malieto ala la kulunga o i ol minister la ka sa 99% lokal au kamala yo lokal malunga ri le yo ore popolenga ngale lilla le wala yang kam fai a kurkulil mele o kalasa era loku fa kasima male ori ya na bala mai la o ele ngata la ina lo lotu fa tasi malimoni
tausanga whaatasi korisi, toi whai me whaatasi skopa. Ia. So tanga ia. Ia. Tanga isa taunua wa ia le tatou malom tu inga me whapea. Ia marisi me pia ua ungi sore whamasino ri tatou nua ri pea. Ai sa fo ilika ko loia sili. Le loia lai loia malo. Ia. Ora nga umai ai o ile. Il korisi. Ia. Ai toi no whaatasi umai nga. I vai mele. Ke le ala so tanga ke le so kanga. Ke le so kanga. Mana tua foi fatua fai al molianga o. Ai saule tala ale oleo. Ole ave o ile. Na ave la to tusi o ilo yesili. E tango e mai se me e tau fie passport ma fai umalan mele o fa. Ai mai. Ai la kul kalia i. Ele ai mai o i ngabenga mako. Mana ia mafa ma leo ke teknologi ia menga. Ele o marusi anga ile. Alfa sili i mele. Nga alfa masinonga. Ai ba le wai wan kadi e fa masinonga. E sele ia ai welo voi fai ngale tua. E te mi tango ile tua fa feu fo penan tau. Ai toi langa ia la malitele o meina. De la o langa ia. Le mele ai o ile fa masino. Sauanga ia kalasa ia manga ia mea ia ole loia silia le malo. Le vai ngau mana. O te tatonu la uia. Ila uwa ia tu ia le mele. O le o langa i uma mene. E tau nu ua lai si tau nu unga fo le e tātou te fia ai po se tau nu unga fo i e tātou te whano noi. A le mea o sili in mel nei, o tātou i loa ai, le te leo le whaale tonu le te tonu mtanga luenga uma i al malo. Sau ai o le whale leo i le mtanga luenga leo, sau i le whamsingonga, sau i le palmene le ia le lo ia le lo ia sili le. Ia, o mea umana o leo o whaale tonu le vai teimil nei. Ia ua, o mtanga luenga pito sili ia na puipuia ia le ia tau o tangata. O whea ia le ia kau a lau le mali toa ia aluinga ia whailanga ia Facebook. O le ale mea la lenga lako whasa fuol mea ngā, o le ia kauanga ia o lau le mali toa. O le ale mea le pole. O le mkua ese ason. E ala na lato pole. Awa i kongu ala ko e sau ako umai ala me ia e. Ona malama o male leo le o laulangi atu. Ia, ona whaila ele tangata whai ungo kamala. Ia, e so ia. Angai, e tate le whai atu nai whai ungo ka ua ia. Ia na whai o tā manatu ia ma. Whaalau i loa i tangata i se mea fui e tate malama i tā ua ia. Ina ia mo lato sila fia. Le ota wha mo si usu fui. Ia. Sia lea ke whesilia kua i sau whiri. Mai singa o tiri. I maliu ia ko lua, man mea ngai kupu mai ngai auto. E se fesota ingo mea ia lau tisila. O le maliu le mua. O lewa na tau na ekti ale palmia. Pio i ngāra am kango mea umaa. Lewa na tau na ia whai al whai ungo me nei. Sau le maliu longa lua. Involve fot palmia i le mea. E le o ta ua mai a nei mea. Ala o ilo malalangi ako. Sau i le mele ia mātou back and save lea na. Ia, o mea whaia ina. Tu lepa, o mea whaia ina. O ilo whaia ele o te le whaia tu whapea na tango le tua whail mele. Ia. Anga i el tala tu spaia. A le whaalongo. O na avela ia le i le au matua o le kalesia. Ia kono ma elders. A batua ina e le whaalongo. Ia avelo ki Apollo kangol ki Apollo pingi kamanga. O tala na tu spai. Ila ula va i e kaimingi. Ua matua nofo le ia sao fai le tua. Ai se kula le wali e faila kome e vai. Stama i taua, okay off, o na matua i o le tonu tu le pa e ma faina alu tangata le ai le kongi al mele
le kelo ku pe pe ka ma fo ye Ai ngā le iwa pe moringa le me fase la ori le me. ma le iwa su lima kala so le ke ofo o ai ma kwa yo ofo ai la ngai le ma fai o lo voi atango lo le tua e me ile tua ia ai se tu ta o le vanga o ile ku ha le mo o ile ku yo o le vanga o ile ku a fesa o le ori ia mo mu ala ba o palmia saul longa lua o le mingi ska le saul long kolu o le komisinga komsi komisinga lalia le fer waingi ai nga sa nge fai sanga mele o le sa su ka mama ai fa lo ko inga ele fai si belor me ko sola ko sa mo ale fai al meng sa ele no la e si faltua le ngala mo po fela mo ai ai wa be mer for ko so wa ko ma uye i e ke le ko nga ma fo i ma fo ka mai ale o be ko ngale ka ore pa le vale ma fo el po yeah so le po fela nga tu chevi le so le yeah anyway fafta kele uso mo ka kai minge yaso ia ai o manatu sa mo ia ona o tataimi ai fia lava ka ke fasoa mo tata no channel ka ngo ia mau se me beneficial tato no fa fonfonga ai o manatu ia pule lo fale tu ta ilo so fu mo o le nava yeso fo e fa o tata no nga ia wala va fa fonga ale tat e la u to so ta isio so le ia tu fasina to su ele maso tala fia ngai langa wa fitau tatu temi ia ma pe wa ta mi tata mi ona tu rang fa pena e mo ne ia fiafi uso ia ta uso tu lo sunga no fionga le ta ia o lo sau fu ta por kala me ne fiafi au mana to tu ia ne ia no mo sau no ngamun muri ia te fa to fa mai il ta to au sa ta to au fa fonga ia ma nai tangata o tatu o lo mo le ava no tau ia ta fa to fa ne fiafi men fa lo ia va ftai tele tulepa lio ia ilo fonga foi tau mulmuli wal tatu waso ia e fa va tu foi malu poenga ile malo le tunu lo va pen fa fonga mai o la foi se matala ua le tau te mali ila auto fa fonga ia la foi en ule aina al nei tu la ia mole toila fa ftai tele lava fa no fo ia el tatu taimi tatu tal no ai mo tatu sotai lo ia ile fe au ngai tu tono tatu sotai ngale fai pa malo to in fa ftai atu tu lepa to mole toila fa ftai tele keep up ia le good work le te foi tu lepa a me se foi tua ia me se ia vai nga fa sala uma ona ua sa oil tala foile o no tia limo ia le laulo taiman tawai i tono sa mo te minele media sa mo foi no la tu foi se tala ele peila o sa tonga le ita to ia mole tela fafta tele lava i lau foi tautua ia mai se tautua foi nisi o lo fa pe no la tu foi le vaenga le o taulo longo la langi ato i meo tupu tono se tatu tenu ia ona va toile ele o la ufa malo mo la ufa tai ia manuia tele fo fuanga le weekend ia manuia fo ia no pia ia ina fo ia tunu ia fa pe fo ia sunga fa fengai ngolo fa pe no pia i tu e fia la lang ia fa manuia tele le tu la auto nga luenga ia fa to fa tu i nei tu la so fo ma ia manuia so fo le ota ia manuia tele le weekend so fo ia ia sa mo na tu na ua mai ia fata nonga mai la ua fu in soson mai tatu por kala me ia wa lava lau fai sam aple le mata nonga ato le wala fa fonga sa mo o le mea o lo tam fai tu di matai tele o mea o lo fia ngai ma le tatu le ila le ua mautino sa fa pea uia ai uto yesi adjustment o to yesi adjustment ale to mai tai famasino le to ko loala le me tu e no ma sto swing o ai inga no winga le lo fa tu ma wina pe ai inga ia i le famasino o seli i
la uli le mali toa ia ia yana ia inga na mo ia lungo le social media tai pela me o ala tu press release ia ma me fa pena au lo fa sai na lava vanua ia lo winga ile mfai no to etala no ia I faise io ni por kala me fa pea ai mo sa mo mana ia si merenta u ia ni le matala noa ia tau tala te isi ela wa ai ia tau tala te isi la wa ai au foi ni tele vavele ita ma le to ta mai ma le pe ai sea I le tatu vang fai wale ave fam sinonga pe ai sea le tatu vang fai ona le sack lord fon fitalai pela pe ai sea le tatu ele fai ngofie io e o foi la le vanga foi ale foi ane cha pipi ele fai ngofie lo la tu va ai mai ma tam fai figure out ia le tatu vang fai ona o le vailua ina o lo iai le temine e matengata le lavana ta ua le sunga tula e pana nei I fai mai ni la tu fainga foi le ua mautinoa o le ua vailua ina ai te I ua to tu atu o atu fatasi o to tu o to solid ia le tu fatasi ale torsu lima o le tupua e tau mate le melea me voina auto fa longo na nei le press release lo au mai manino lava e tai ia o fai tauina lava la tau ma le toa iwa e uia ina whapesa mo le lau tau tua le mele I lau le tutilo e uia ina whape toa luas furu la I ma le toa iwa le ua le tutoe le li avea I le tutusi o le mele tasi ia e lo Samoa o le tusi le fai I lo whangaina e so e le official set tulinga o I lato o le talamoni a tala le fai atu na e o pea le tusi lea e le o loa po le arto no winga o fia mea ma to ono le tuli o le lava e liko lava o members o le fatutua I le tua Samoa yo le na Samoa ya oni tele vavelo to ta mai na o I la to fo yo lo fia ngai ma mea ia ele fengo fie fo in tutuna e tasi ale mea ia ave I lau whaata tau Samoa. O le wa ai ale tatu wahanga, ma tatu ainga wha upwhai. Ia complete le lato mission. O le ale mission ave ia nanga I wha titenga tā Samoa. Pe ai wha pea ua e polo misi sisi. So they did promise. Anga promise I le atunu. Not really promise. Walo pio se ai o la tau tinonga a whapea ma whapea o le ala tu whaian melea a whapea ma whapea sa mo la ma tu whaian melea ana whapea la o se vaenga whaifuri le ele to e kia lu se mea o e whamasino o e whaide melea o whaiatu o whaiatu whongwhetalai le amtanga e o loe but bear with us bear with them ia tatu whi aluang lango se tatu wa ai po fe tonu lava o lo ngai langa fai foi o tatou ai le fai ngofie foi vanga tu le pa malana vanga ona fika meni mele tu le na tau tino tu le pa e fai ngata foi na tu pon na tu mele la o ave il fam sinonga le la o tere lola po i ave pe ave le fasa to pe ave na o le tamai pale mia manan kapineta ile unlawful ile le sa o le so se fingara le te faia e soli tu la fono isia e soli tu la fono le lato foi numera o tangata e le se me ta o se minority government le se me there's no such thing e tasilanda me te le o telo le mata no I na nei pe foringa mai e fia me pe no e no fo mata o mai la tu stala mata o mai ya Samoa. There's a record. Samoa or the Fatutu ile tu Samoa set a record. Le upu matati pe foringa me fa pena pe se me fia I ele mai tai. Pe no fo ma fa matala me Samoa me o set Samoa malana no fo inga se record. Ia se matati. Ma fa pe mai ai o le ai Samoa. Ele se me ta o se majority government.
Ngal power ko nga government chika kilo ka ko yo ole afoi ole la le ta ole caretaker caretaker government ia male ka ole hang government pe o ka taile numbers ai o mole sa mola vai ele fa fonga le tatau ono tatu vave I mele tatu vava ai pe male tutu a pauli mea awani I malue sa uni o fela palota o na foi mio to foi palota le ai veve si mai le vai ngale plu to fet palota ai vai foi le ngani tulep la ya ngani ma tulep malona iloa ile ma faina fai se palota o fea la fai il palota ri kai ready le lola Tau fau mo meo ka alonga ma faufaunga. Em fian ka kufa pio kanga ka sin kar pipelo. La tau ta aloi ma faufaunga. Ia a tingu o tuem ta tau ia to titi mose se mai. Ai lili o pio o tuen o koe kilo mo toe va ai o iton. Lea lei on whawhangata decision making I la tau. Sila to toa sa moa la tala le fatia auto ile tusi le na ave tuturi ai ele o fangaina le foi la ta alo mai fia me malana foi to ono le ai la liko lava la to a member fast e sa o tala le fai pese io se sa le o fangaina le tusi so na tato fai mai au tuturi e certo ono. But the reality, they are still legally members of the fast. Fatutua ile tua sa motas. So mena, esau. Inga. Aua tatu tatu va ai pe maritoa. Ita alonga tama ia fai mai. Le foi lan tatu va ia na nei o le fa pe mai ia foi. Ia lauri lango ina lava ia le sieli fon fetalai ia un tatu loile ina tau mawhai au mai numbers tau te tala noa o numbers o le an mea numbers e whai o numbers ia mawhai ai o na whaatau wina ia la latu anawa tau na ave ia Samoa toe la iti a me toe o lea toe whaafo i sale au la latu tu malo fa maunia mena te ola te fa foi tu la fono na tope vale le lua o ia te fa foi I le mena ia te fa foi finga palota ia official finga palota ia mata fai meta to nei fa foi in fai un palota esa ortala le fai atu lena ia mo ta toura vai ia te va ai mali to toa I mea ia o pese to ne fiafi sa mo ta ua ia ta ua I lo so fu tau mate ma lo so fu tau fai ta ua I ta longa le football ya matoni America le football America le lo la read taimi o ta longa me vola na le va vela via e te le lo po la mena feito no ta longa ia au por kala me ke va ke read o ferme ke oso ia o tanta te lo bloca o tanta te le lo la read con kalunga me wila ya u marka kalunga nga ke lost ko kongol malai ke lo pula la me dan te fu pe ale anga la read ke lo fa foi le ke ma sa ku se fai ka kongol malai ya o ya le la tu ke kalo ala le ai ele ko nga read nga ke matorio talunga ye la tu game plans ke pe la kapi ia game plans le winga la lo tala read ia le leilo mafofau matauina ma matau mea te oso ia maleme ia lo to tonu ai ke ia lu kongol malai o lo read a kole malai ma lo me ke oso ia me ke oso ia me ke ia umane lava lelo malosi na ta pena ai ile ta longa maleta au le mele o lo latu taxi so lo tonu malai mela na li tai uma talonga awa ele lava wa vai o kilunga mafofau tu sapo lear ke kele o maso ma so onas malo fit o lo fitting ai umanga ka mo so kongu le yang o lo faitau
e sela ke le so ke le o contribute til le chiko sufa ina ia malo fa pena o man meleta te ai. You have to read well what is going on. Tatu va aile ta alo mai fo ya lato. Ia le foi tatu te feita wina ala to o lato mafaufaunga ma mea uma o tau fai ai. Ia na. Ia vai le tau te vevesi le fe me ya ma toru vaenga. Ia, te tatu vai fai pule la lo ke le reading an mele. Mo ia tana le fai atu. Ai a fai o iai pe ia ta longa fu ka le half time. O ngo mai lola i o le au ta alo o ka le afa o mai lola i fai mo le team talk. Tala no le au. Be mana o mea na le fai te mini nei. O lea. Tau ma fai negotiate tae au le sifono. Ale fatu tua i le tua Samoa. Le ua wala au uma i ale to iwa. And who knows? Ma tau lia le au te pese le tusile na ave tutuli ai. E le o whangaina. E le o whangaina tusina. Mea fwela na le whapela u li lau tele a ver tu la fono. Le foi vale whapea ia le awanga ia le whatatale po ia a ver tu la fono. Aisia. E tau mawhai lava ia toe tutu whaatasi le toru se furu ma le lima lea. O loo foi le andau nauta inga. Ina ia successful le lato mission. Lala mission. Ia toe whai le lua vai toru e ave sei tu la fono ia na whai. E na whai lesi vaenga. Wha fo isa le aura le lato nu. Whai le tu la fono o whainga palota. Ia e. Ia e. Toe pau ana le mea. A manatu a mawhaila na whai e whasi le melea. O sili lona nao na tau. Toe vevesi muri muli aia. Ua complete le lato upuna ave i le atunu. So ina fo i e complete el fatu tuaina e Samoa. Especially le tasi miliona le ua staki. Wai tasi na me te le tau. Te le. Toe ta ua le mai whaanga ioi le mea lea. Whaanga ioi le tasi miliona lea. Ia. Tatu te le loa ia po le a fo ia e te taua. Na whaanga solo. Ia le miliona ta la lea. E te tau. E te tau na wha wau. Ioi. Aisia, langa o i le mea mautinoa. Mo le lumanai ma le ola o Samoa. Ioi. O le tatu tasi miliona lea. Ia. O te toi nei tai au. Te whauaura por kala me tai au. Tai au la le tai au. O te alua i le maliu o se liu petelo lona toi sau ninga tai au. Ia a o le afiafi ia le tatu por kala me. E fuala le temi o le temi o le lotu o le temi o le ia tai au. Ai anga le leile tu lo sufua, tai lo sufua tai au mau. Tatu filoa i le aso tai au. Pe a fai toe mau se avano tatu te toe filo i lasu tai au. Mo temi nei. Ia, hawe no whape atu tatu marolo i nei a fiafi ia o ua fu tatu temi o tala fia ngai le moa o nei temi. Mai le ma tautua mo esa mo nei whaia o masui o ia o le tina o lo o tua e tatu masini. Ia ma te whātou sa mo ia te mania tele nei a fiafi. Tatu whainga malo, ia, tau pati pea. Ia lava o maua ma te toe na yaso, ia manai masina a ole i li wha ili muli ale lau whali i le masina o ke topa. Pe uma o ke topa nai whaatape le parmene. Manuia tele o tau whaiva. Ia po a lava mea tau te whaia. Ia o tau loa. Ia fo i ale whatutua i le atua Samoa, whatau nuu mea ua o tau manatu iai. Mea na tau ave i le atu nuu, whaise whainga. Ave ese le tau furi tuai. Ave ese le whivai ai. A ma whai ono tau whaia mena. Ia whatu ai loa ela i lena o tau tangata te tele loto malo whamoni i le atu nuu. E morte nei, tātu tue whiloa i le aso a tai au. Pe atu sai male finangalo le tua te i elu soifua ia maluola ia soifua ia ma ia manuia.
tanu moni tate fia fiai o te sa ili mea e manuiai e te ulu ola fai manu tu mau Samoa ia mo mia inu e mamau Tama Samoa sauni mai vina ia pai le whaawhetai I lo tātou inu lo tātou nu ia tālo sia lo tātou nu ia manu ia